our number is 0546883887 and 0243585878. Sompa FM 93.1. And no one Mmrantiehene program no so. Abofo ya mohura oda so ko nani mu biem na onkonko ha se achichide na obogitai ena na yere nso etudumudi na chi se Asem Mmpe Nipa oyipa na bana ho asem mo enkwala no susu abochanguo no na ebi di asa sisi de kwase wuo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mmpe Nipa dwumadi so sisi de kwase wuo ko ade a eno modenti abofo akonyune bete eya na dwene so obesesa titiri ya befie ofrasia se osesa titiri yi ye na oba kubi ebisa ne papa sa papa himfa kra no ode e kroyiya ketu oba kwa wo mu se wudi eja monfa yenko na mpanyifuo wo fie obofo amohu osesa titiri yi ede won beduru fie a makwakana no antumukra okona na hin ho se agrobia me dia banana sa agroya me dia bayi agrobia ede ye pa akohu nchichidi ese wonu di won afi na chichidi ahini ne owo mu no obose nkuo ena na yire tojom se Asem Mmpe Nipa oyi pa na pena wa semwa Asem ya wuka no kore obofo se nana asempa na meka no na se me kopa chichidie ba na se won antimi anwura nana bibi tirito enti nana aboda wuro se enko fra manfo nyina me amra ne emfa asem ntu won mampa amafo di o se yo ya bojwa yi obofo nso akopa chichidie be gubedwa yi mu ebra wadu obegu hono baby I want to na wantie obi anto dwum podo bi abana nsem wa pa na na fra hin kwase onko fra brafo mra no bofo agu nani mu ase achira man san e ko fra brafo ba ya esese e ko ko bofo ampa ya do bofo godemo e ko ko twani tina e de ba be kire na na pe ho e na chichiri ahini upon some cool, and then I so at you dear dress. Asem Mmpe Nipa, when you find a panel, Asem Yano, my son, Paddy, Mmpe Nipa, Asem Mmpe Nipa, you find a panel, Odem CK man kan was odem ai abusa for yaba ena ye bro nya bosom ye toso num no na daduo no pepepe bosom na sia hwemum straight bosom no asia hwemum ya da obia se ye chiache obia nora obese chaos miensa na metena mu ansa na meduru fie na ka bia metem bia Sompa ka bia metem bia da Sompa ba bia wu aha wose Sompa nko wose ba ko okotene mu no na nipa ni menye mantem ana ofiri ho na okodwan ba ko ogina kwa ho a de nko okotene na da Sompa de ogina kwa ho no na da Sompa na wose that this guy say no so daba bi ni kase mi tibia enti bia na wo yadwuma wa ha aha na wo yadwuma ha no this guy say no so afi okoya okudu ba bia osan afaka akọ no main destination ho no
na so eda Sompa all the way. Congratulations adoba for amode mu radio ato Sompa 93.1 no ya damase aboare ntakra na ma ye kase ya damase pa na nya ye kan se abedwafo ahie na ene adaje ni poso omna samwa ha sa na sofo ye boa so wa ha na sese de nke mfa sofo no to kakra na wate ase o sese de ye mfa no kwabna ye boa na ye mfa sofo no to kakra due to circumstances beyond control. Yeah, come on hwe na bribia na say ye djumani ba ko ofi dada mu no naje bema o se bosumi no ko 25 dia yenyi bema ne firi ho na yenya naje no nko wonya bema 25 kro no wonya bema emom itua kade a ne de naje bema na ba kama naje bema ye chia pa ye chia ifiro ho afo ni nyina Papa Rock ene the sports crew no Gariba Rabiu ene principal ena no se Kofinti meboa ena Krobia Krobe emma bibiano ma katkis ne nanum nyina tutu aka ne se ba akopɛ ne se no so keka ana omode him no begu so na se katkis ne so no kase betu him no ma 444 enti oso no se enti aso ma ye nyina ba so ne atu him number ho to him number ho di awuzafo ye di him number ho the sage medina okay afena PK bema and the bag e kura no che bofo bo ha ammunition wom me do wada ammunition wo bema ho no e che Ukraine ammunition wo di sia Russia na abusiafo sese de Russia for wo mo de amia Vladimir Putin fe de Ukraine for na soro won so pa wo master kaneno na Ukraine for complaints say war crimes ewo Russia for na fa ka war crimes sento kwaba yenkum kwada nanso na Russia for no wo mo abu yani aguso na say Russia for so complain say Ukraine for so war crimes no de ho agim so kum won kwada ne ade na wo hwe ntokwa mu a ewiase nyina abu Russia nimtia efisa in the first place Vladimir Putin no ebeye fie duasa mienu na duasa nani ene wo ye president of Russia no so akra wo na eduru babia no this guy say no say the prime minister eduru babia me president abatu bi o contest bi na odada ne nsa sa enti ama wiase nyina adwa so ye greedy o ye do frufefo enti ase ba ye chasa Britain itself there ono there ai Russia ni chi no kokokokoko ena ai America so taba bi no obo ni pre de kire Ukraine for se munka jangum na ewiase nyina pese omode ahugimu enso na nkomo kutia Russia is the biggest country in the whole world. Russia so in Africa bam na me ka kire wo the whole Africa na omo ye oman a omunye skantem omoni tentem some time ago no na Russia na first world me na me ka kire wo na wo Germany and the call Russia every na Germany that is the whole world Germany for no more hosa no and the call Russia na Russia no more enkabu mu ye friend Soviet Union sa Soviet Union na Ukraine mu nyina yese mu na Chechnya na amai bebre na mo kan ho abomu said America for kan ho abomu aye
United States of America no fine and America for whom say Russia for say won ka bo mu gira so a won be ha dwene nkrofo no if say aka ne no ade bi a tro made in Russia no kra okra hu na asuru no mo ye ne akese pa o and no mu wurawura mu aso be say Soviet Union no ampaniam pa America for timi agu Soviet Union no Soviet ni gu ye no and ama Russia ho akere won and America are tighten United States no dine sia na wo betimi ayi ho afirim wo kura ye wode Mexico for pese ye mfo mo kan United States no ho and so say no way but wo hwe Mexico baby omo da no omo emuni South America and omuni North America omo akwese mfifi but ka America for pa come fa on kan states no ho so say mo boa ye mfa mo entibiri bia na Clinton eko Mexico no omo ka say no ye mpene mane maha ye pese ye kan United States no omo say ye mo mpene me ye kan ho dia ye so ye ma Clinton o ma Mexico ha Mexico yo manya sanka omunya akwa wura United States ni mu a ka ebeboa won pa omo ho fe yie omo ni nipa on ho fe abrofo no mu no enya agro kura o ena abrofo no so o pe wona wo ye white pa omo ye fiti Finland for omo ye fiti aha ena okay the cleanest city in the whole world ya de ho Asem Mmpe mo man omudi ehu nipa man omo sika abusafo moma men komanim na me far hono mo a we ya friend current affairs can we call current affairs sa engineer Asem Mmpe Nipa segment na do so men fa bibi Asem Mmpe Nipa social science so okay I was for mama yankoyanim kata so be manie apart from otafrija also Dr. Humle Hanhene what yan kadro fentem frem be man no kwakwa na se dafui ana owo no bo peso owe no ane ba no ana okobo akura de ne kotena mu no ka sense be ma bi be wa no na be ma no wo ba be ma no se on pese wo ba no be hu nanim okay ana o se be ma no ne hu ofeye beto mpese obi hu nanim ena ono so mpese oso be hu wanim enti oba kata wani dendenden oso be kata kwa raze okwa do okwa wede ba no okwa no okwa da ko de oba de aggressive no no ena ko de me yiri be me ahwede nim ada be ma be ne ahwede nim enti be ma no ba no a in process no ne ma gusu no no se wo me yiri wa ahwede nim ne no so no kikiri oba na yiri nim ti be man so ohwe nanim wo ade ade achichiri ti no wo yine wo ka aha da kwakwa na se hu se oba ne wo ede che no se wo ya ba wo gina so wo so agba kura enti wo se he jamme wo nya me da wo papa kwakwa na se wo se be man da ha wo nya me da wo papa kwakwa na se me da na se wo ai wo se madane adare kwakwa case ne hu abusafo na yakwa afutusam no so afutusam na say wiase aniani aha hwe bonsam fidie ba ko di biti wiase pa kwankwa no ene aniani ese we hu ofeche we ese we ne gina so ese oba we wo se taisi wo ese we yesi tese e between still sa edube to adonko sa na wa hwe ya wa utumi hunu hwe ye nkwada no na me ma boye sa de no pa wo se wakwada wo fofope se onyatade mu na dada no wa reject no 5 fofope no obabu mema bebebo sa na so na eweyemu ye nkwada no unya tade mu na dada no o mpesa o de ye adwuma saa na bonsam de awura mema bebree mu ohunu foforo no ato dada twene enti panyine bia o kan se o se ne baba duru na wade so na be ma ubetimi adresi ye pa na o de ne bana be ma wo ana papa nde batakari nyentuma
suit ene niema ye de dress ma eye fe ni nyina wodi kogu da bi mu o se kokwafu mu nka ho ana o se wa betimi address we kwose ho na otutu nwentuman kai opia o se no we kwose ho no de batakari we kwose ho no abu suit we kwose ho na wa bo African wear pause one to say kan di opia o se never pay what is he meaning what say ni pay obi akwa dress pa obi wo ho awokwa ade enka ho kura no eche wabu na wapie hey papa say no na akwa bi frefu mu ba ana o se me try ha no ko wura dem ho owura dem ho ne kokwafu mu no wa ahoro ena otutu nwentuma de go kokwafu mu no so kai opie ya o se akadrama almost say sa the papa sigwe nam dem ba no be ma no papa nipa kokwafu mu na wakotutu o say yes o nam dem ba be ma if you say ohunu foforo a onto dada ntwene ohunu nwentuma foforo no kokwafu mu no a o de ye adwuma wuram enya sika nya aduane die no on say wanto antwene enti be ma we dan kwa ma bi ohunu oba foforo a me ba no onto no ntwene abusafo wiase aniani ebebiti wo papa babawa abrantie ebebiti wo pa so ba we gina so che we be ma we na gina so be ma we na nwi won bu mu enwi ne yawe ene ne makase be ma no so ma ohunu we ya no aja we ya to no akofa we no aja we ya to no akofa we no aja we ya to be ma no ye so ma ampanifo se hate sapia ena ma ajabofo wantimi anyere kokote ngoma kokote ne ngoma no wudwa na eden pa bedbofo no to no boase yini kakra na okọ hata na wiem aboa ngoma na wiya na hata na wakọ yire na wiem na ode na do obobo tete ni yine dankra na wia boso na hwe kokote sade na echi na ne ba na banoma ohunu se onye bi tuje mu a ebeye kama pa na okotwa ba bi na ode kotu jem na oyiye de bobo de jo so se aboa na de ne ngoma na tapia na ne bana kasa kotwa bi na konta kotwa bi obi akotwa se ya hade ye te sapia na jabofo so ono akotwa bi da de yira kotwa na konta ne ninu akuma no so betwa enti o de hate sapia sa aboa ngoma na se wiem no kudama ene na mpanifo se hate sapia ene na ama ajabofo wantimi anyere kokote ngoma enti abusa sa ho ya brate na ho bobra na hate sapia na bo wabra bomu a wantimi anyere kokote ngoma be kachiro plain sabe nyado abusafo aniani sa wo kosto sa wo koto ade sa wa mo ani ankode wo koto no so wo ko sarako ba boutique a wa mo ani ankode wo koto no so ene mabaye wani ani wo yi feche we hwe master sa wo kotena kam e wasafo market sa wo ko winiba ana sa wo kota kwa na pisia me ka chero se udi niema ebeba ka ne ho achi a ka wo set kura be wura ton wo ka enum e de ato niema anka wo bo fruto wa de pa no wa ni nyina so wo e de wo na so e wo so ne pa no o mo ntem kura atwe we samne de ye we so ye ni wo da ye de pa no wo hwa wo na nyesem fa ki ho de ba ho set ba ho bossa short ma pante baka no tese enema beba ka no ho se wo se wudi akira abusa ma men kan so na emanu a ye nenam kumase abontin so no wo se ubedi akira beka danta me na me ka kire wo fi se emanu obia hwese oba ba kun sabia nyado a wa wono to pane wa wono no fo pane wa wo na yi na hifsi wa wo na wa empane de agina wo ba yi
wo kwa grosso Sompa 93.1 ha ajaba kwakuya enwi na eguri tri so do ne board ye wodi me say enwi bi 25 million ebi 30 million okay same boa ohena yire be chirichiri mu akyerɛw enti ayo mo wire yi ya ko school no sane ehwe mo wire wani enna aka ne nante saa wo enna oba akwayire ti okwayire ni okwayire nsa okwayire nan enti ono nyankopɔn bɔ no ono asa bɔ ne ho foforo saa wate ase enti abusafo ni American say say wa hwe yi a ebeka wodanta fufu pe eniani ani na hwe eni ba ye osisini enti stay where you are aha on against you aja bi dia ko stand there o say the krama akopoma break ya break da hwe break maka abo krama no krama de kawo ye fere o soja wo ye wrofo be you to this ya krama de kawo kai wo free by krama so hey wo no watching tem ho nya o na ni eden adai om say abrechi o jira ho ona krama no pam na watwe break ma ka abo krama no what why om so no just say hey stand there o ka chabije hey stand there ai kada je wura de da ruwa yitu ai ruwa kroko ai abreje su otwira ni pawo oburu tuekuru abreje su nifo o kama na ekọ penalty no na aja wonso ni break ni die emza be o break through da o de gugum bibia o bebo sisi asante mampo STC kum kwada mi ni zongo kwada no gu abreje so sa o bo break twi boa den kwada na san kwada ni mienu nyina STC hui won magugo tembe bi ba kokora ankasa abreje de be won wo kro no awusafo me de manuasi wiase ani ha sabetra Mmrantiehene so a ebeye wo lehu atik lehulism wanga sakura uru wachira kwai de American de me kama nkwankwa no de beye ya nya ye wie ya die ni so ya be wiase abagie ni so na nkwankwa no hate sapia no hai beye o se ayi hey jale me wa fasi bi frame mi fra Accra a frere kebi na panyine de neto no e fe na ja kebi ono ne papa no na anopa bi ofa when ofa kebi ni ofa se msi yo na te say o say o ma me hoye o say an o sister panyin o say an na ofa we den ka me ka cho manya nice girl bi na me se ka nyame pa ye kakra me ba na nka mo ko jam makoy ne ho ade na so ye de wa ha se ye kurunko bi aja mabu ya tana se enti me twen why wo bo ho we o say you ofa egumua di be 2 months me kwa na me frere bi sanse na aga na de na te say aya no pa bi be nonson no afre me ofa aga na me ka say me ba me ka so na azia me ba mo kwa so wachi matumu aze adai oso fa ma ha adai bi okofa ne sister ne bra no nyina be gu dan no mi twa mo ba bi etwa me ko ka ya wo se me kunu wachi matum endo fa frere appreciate for no mo me wa anti ka bi ade mi japa akoda na wode hey apanya takura o tanu dumase for a long time na on there was ade we ya beye on your boma japade ni twan o se ade we ya beye beye we sesini ade me de me mahunu binti me wo fa se no ka no me butu ba wi ko nam de me tie no awe o se wa da chimatum hwe
So ba enya tata de na wo na hwe no akofse sari nuanum nyina ablante so sabi enya ado a de be mai asi apempe edu anadwo no ba bia fa na konta na dai na yiri nua na dai ne ma me kura so abeka ho wo kwane se na yeye o pam won ma ya asem Sompa 93.1 ahate sapia ni si ha chamupi ayame modofo pa Mmrantiehene yebo afere ketachew bema. Okay, you be can kabi. So for my ho. What? Ebe yakwa anim say obi hia nkura hye pa omla me ho say hye nkura omla na me hye nkura say eje say hye nkura san na watimi ase obi nkura okay na wo mu wa yi kan say ukoto dwemu ayemra betimi ase obi nkura say ya gan o gan Sompa 93.1 Hey! Katajabema. Yeah. Man 88. Unime. Wa bobe me dipa. Unisa na obi si musa wo say wan kasa wadawroma. Wonya wo story no. Wonsam no nya frɛ nyene. Yo, wonante force no ni asem. Mabere wiase. Ano wote dodo. Me wiase amete no. Obi wo ha ohwe movie a. Ohwe ne se obesere nko a. But obi so hwesua de. So Ghanaian movie bi ababa we no waka ma say Ghanaian movie me hwe bio. Movie asamai jinaka. Sama no twam na car no ba na wapagya resate. Ejina. Na we samai. Kada be bo woro usuro se de ya. Oh, eti abusafo ya nante ache ya chinchini. Ya kwa mem ya kwa ha ya besna fa ha sa nti nsema afa ye ni so o se ka wure fi bi so stay yo ya urade onyankopon kwa o do bi afa so man nsa kona no nti me ni ahode am de kobo boxing o dia ne ye nsem a mo o de betufu ma no akokwai nya kontomo nana ani no anodin o hwe se bi betena so a ani suba no bonsam de be so say wom you die finish me na me ka kire wo niema ba ye o sesini ani no we see ukura time million da buton kura da uduru kuma se central market won tin fa mefi ayo because the obi hu bi efe na me ka no se niema ne wo tina ka mu a niema de be ba ka ho nyina wo so wudi akira ani wo ba ro set aton sanete entia na watwi wani ukura munyi wani nkwankwa no na mo se mudi niema akira hwe omrasa mwati okumo ho dada ho no ya the job am o se kane no na ani fire enya mayi enna ye ni fi yi ani ehu sa baba wa otimu se etuo yi etare kama otimu se bi wo so wa eyi nkuro wa obi wo so wa hips no e wo pa edi se wo de she stretch na nasa jeans na wadawroma wo yire kura na woni bebu kuru woni sika na okupa bi awia ade ko ano na urade asem wo mu ana o da bi so afutro ni nyina ye kana sare na urade asem da firi mu kwa na kada che se de se komple bo ne wo so se de wo firi so furu mu okay next week was obasa ba ye betra dia ye wo komple bo a asma ampa eto dia dina me wa fa udio musumanya me de bi hallelujah me wa se de komple bo ne wo enkode eti ya na komple bo ne so se de be ye komple bo okay Matias na pia akwa bi ko kan asem bi wo se na mo hunhum se de mesiri hunhum se wo firi hunhum wo kama baba disigo asemi ba no wo bo no wonte ase afi no wate wase wo se wo firi hunhum ye nyame ase o da se de oni mai ni moja metu me safre o wai oh na se wanya fa wudi on o ba so ka kira man se nyina se asomo ba case ni hu medaki
na da wo so fi hu me an katacho Where try? nipa bi deceive nipa o se britia bi no wo fi hu Sana na wo ye pain nti wo ni bi ya. onye mu no ma bi nkata no ya ba travel from no dabi Omono mama kasa bi o kasa say me na me fro. ono wo Me na me fro. o da bi o lande ya unti mentente na asma me dia to dwa na wo te ho nya we asem na wo te Ni ye wo mu yi. Ani no so no sabi mpadu asam ne mpanifo atena. Omo anka enne na katacho be ma yie pie. Enti en kan kira mansa na no hu sa tora bi ani ani le honhom no kwa ya na ban so because ababa wo bi ye adwuma bank oje 20 million a month. Ni kunu adua kashi o sika. Enso bosom ne so a na okogini pe na enibu ayi na wotwe mienu na 20 million na asa. Ye kon wo drop no na ntoma mu difference empobo mu difference. Pobo bi wo kwa na woto a won se da enso asa koto for de ba bi guo. So enti de bia ho kire e dana brabom. Se eniani no anya bedi wuso a ebi no ana be ma so wale na se eniani ni bedi wuso a me see woni ni party fie efia kokko ni wache nawe ne kure ni wache nawe so wato mantamu ni wache nawe na gise wo no wani nko yi de ho oba bia be huni bia no hwe na kokomu a obo ni pre wadi me pe nana ni wasa no aniani e ba sana sika na wo de kopeno no enka ho papa bi so na ka wo se sika metu no nwie ska because 1 million what is 1 cedi a swati enye 1 million biu eti mo na wo spend sika no na ekọ eti se wonye sika na se wo beye wadwen se wo be ma ene afra bla bomu a one atoto bebrebe na hu hia adene wo bi ofie enso stay na oguso na wo ton tade ade se ya wo yede ofie nso na wo san chesi obi sa na sasa meda wase yanko ni na wo chesi ba ofro meda wase ena japade kura no efie wo bi stay na wesi ne ye no ni brade ka de woni bre eti abre bia no o how no ene ni betra so sa akopim se wanka so bobo fom nti yanka na yenfanto mu fom no enta kesa oi meda wase omro brem yo kata chome dashi o man kwanya aja dashi de tiefo ni ahwefo amohweye enoma bi akoso sisi na me ho adweme kata chome dashi asema ne waka ne no akobie ni pabi na idika kan sebe se ya kas entity me pacho na me kasa ya kas am kirew na se wuti o so ya hwese wuti no ampa why kwatia no oh yeah wuti kata cho me se wuti am se mintimi twa to o be ya wuti so be ya wuti no hu se wuti me se kata cho me se wuti am kata cho me se wuti am yo Sompa 93.1 me nta so far na tia no nta on ne kwa so le but opa so wuti am ya yanko hey so for business we bodu ya o me do wada Roma so for war nkransa so be odi be gina prosifo no tententa yesena wo fa asene de wawu no okay wo so de be gina wo se twede tu na hiu yo katacho na me kwa masem so no eye katacho nim se nne na amafo ayaba obi a on choice Sompa 93.1 ana se uchu su wi ananka no ano aha obi se obi aware enso hu na sini a o sen kam ye kam penes aware no lewe o store so ko ta de no si a president be o si wurade men fa president ba da we dey be lie ye guta no enso good obi se obi o ye djuma bank obi se opebe mo ye djuma radio station ebacho katacho wuti me tie opa ani no a ye kana na wodi asema ba wo na wodi aba right time say na Friday because na nipa bi be peti wo because wo chana madwuma internet futu se mu aboa ye kuta obi ano mo ni so man so ye ko wani katacho asema odi abai obi e kasa nipa bi akasa edo mo nse yesi na we ni busa asente dia wo kan na wo
asam na da yɛmfa futu sɛ ɔmo da bi am de futu sɛ mba afutu sɛ mo enne ama kwabra ne afi hu fa aba honamu no aba honamu katachara enne on enne anadwi me koda met ayeyi nwum nko na mebo enti na enne okuni a ɔto nwom dan na hamati na oba ofia sɛ na ɔde ayi na eba njia na eba enne njia ba fia no atiefu amutie yen enne mo hwɛ de asi o nipa bifo eni ne ye ka eni asema ye ka no so enne nipa da sɛ ne atima gyina aka sɛ first no onye sofo na se de onye sofo the first program win na de tie ne obi a wo tie ne bia no eni afofo pe sa e different 93.1 obi wo ho a afofo pe no wanya bi na nso nani obi wo nso so a katachaw owo bi o enso respect the perfect respect baby a wo kono so wonim afutu se mo connect ko ba bia de ekosia ne se aniani no ya ba se nipa bia enne katachaw me enso te se de wo pe na ko twusu yo kaka for better for worse nya sa na fe dai ene tisi abonten a nenne obi wo ho a sebe ne yire to so obi wo ho a sebe no fo ye kan enye pane eye natural wagya natural ne wo e ko fa artificial baby a wo ko no nim enne ne ye ka sa asem we se katacho de abeto so se na afie ya ye be pon mesra wo obi anko fie na mafu amutie yen obi anko fie anko tane de ho baby a wo bia no e mo katacho eduru me bia unse ye se ha no emema de eduru me bia ye se be ma fa mienu a enye ni wo na mbom se mienu na wo be fa aniani ni manan so wa se ba ko so na wo aniani na wo ka se wo di akire dia eno na nipa bia fa ho se aniani no wodi we na fa o wodi we na fa bo no wale miensa na nan aniani no nya ne pe o twefa ne bo de kuta manan so afa so me de meka ne se hwe obotom aniani no etimi ma be ma wo jija aniani na o afa ye beta ni mo se ya duru me bia we nyame abode katachaw si etie sura se ya nyame abode efe se nyame aye bi o enu ti amani pa bia ntiman stande de so moko o mate awai amani pa bia ntiman stande o se wo se wo so awuradim na akodu ba bia nyame yi de totwan ko wanim obi anyi nyame ntotwe o mi mo na na bebo ye na na so twa me so se na fie o pa wo ye mfa so de ni so ada wo ye katachaw me kasa no me chese program wi na na wada wo ma de chese e program wi na me lande ko sia da me baby ade ba fa nya na me fa o ye talking about aniani and me to office oh wampi na ma body baby we di fe katachaw me ni me nwia bi ye so ale so ha de obi atena me metena ho mo ana kwa nya me no wa na atena ho sa ba no ka me de no be ka wa me nwia bi me ne tena soro wa so on nana o su ye me nwia o furu su ye me nwia enti sinipi o ye me nwia sinipi 93.1 na me nwia no se won na tena soro me ne tena soro ha sabi nyame abodi etwam a utimi se ne me na tintasu yi ekoso na abafom am de wo bewu na no kwa de manso no mankofiri so behwe fom e de asem beto tofia kwa so oh enti anna no aniani no agensi me da wase agensi pao me da se enti mama nipa bia twe nyakopa agira firi no me da erade pa chaw erade sew enyo no why fa cheno no onim ne wo ye kada to mawie yo ohere Kadachaw bremu obi se ya na mo ntokwa na no odin na me se mo onwunu wo mu ho na osofo ne omo no ntokwa no ayete send this ne MPP fo on betena radio station a wo da ba kokora betimi afu atwede de aboba akwa no so omu wie ya so mo kotara ka akro mu na ba ko ba dun ya omu wie ya no omu nyina akwa kotena ka akro mu sa omu de na ayesa politicians enti mo amowo etiefu amutie ya mo dwuro mo no ne osofo ho no ya chiachia mu nyina na sa na tie enti ya no mo nya abotere katachaw be ma mpacho me da se na ye nche ye tiefu nyina na ye nka nche omu se ye do ma se sompa benti no wonu mo enti e 93.1 FM wo kuma se so ame enom hotel hwe ani mo ho pe na abehu yen na afen so no Sompa TV na YouTube breye ye kasa ye nyanko television so enu ntine YouTube Sompa TV ko ho ne kwahwe ne asem akatachaw be ma di atofom no
bema no so muni saa na amanfo dodo na wo mamu wo de to bema so ekopi mechina homache na asem we senso so no mesro ye de ato bema no so ketacho de nsam afutu nsam abansam nyansasam o de ato bema no so ko Sompa TV YouTube ne ko hwe bia na sa wo mese a wo mese target e wo wiase nyina and na Facebook nso Sompa 3.1 FM utie radio na the same time go to Facebook YouTube ne ko hwe na eniema nkoye mfamam na ketacho bema ene na wo ka no ewiase se enipa Nyankopon bo ye bae no enka me ya koye se yeni enso de ye wo bia de wo bia nsa kan bia no nani nso wo bi wo sika dan ma wo ple fufuro wo kwan bone so abeka ho wo bia de wo bia nani nso na Bible no kura ka se yema yeni nso de ye wo enso nente senti no wada roma wafutu sem a wodi abai enne emma ne titu na wo ka me ma asem say we say de o hye so ge you shebat enne eto no me ma no abrofo sem no sa na ye o mo ka no mo nka boton so biem o shebat na say o hye eto no no we say she breast we hye we na nim da ho obi si na nim ye yam to kura na face yabutu na form yazo a na ni je ho obi wo ho a wani wo bia bla bla bom se opeso one ne tena na nka omu ware anso no ma yenhwe trick bi obonsam bia bra ye bebe bia na se oba bia wo si ne mpanyin fie so na wo yese wo oba be wale nyankopon aye adom ebre na ben na wo ya ben na ware no wo be hu sa afa na wakeka bibia wie no wo siesie no hokora bia ka na wotwepe wo be hu sa afa na bonsam oyi ma no akese ne nketo na ode omo bla o emema nso ade bia wache hukunu na wo baba wale no na se be ma na baba wale no no de no eba wa kwam nti se wa ma wani ana ho wa nya ni da ho a wo be hu ani se wa free track nim na wa kwa akodi ba foforo wa hwe ya na eho na wo kɔ no so emoa wo enne ema ni bi se de na wusi ka no ye to ni ema ehu hia ehu ni mfaso ye se ye bo life ablabo no ye de adante sa ho siesie ne ye de aye life no wo bi wo ho anyu otimi kɔtɔ 4500 Ghana cedis just 1 week. What is yes, you know? What's it say? 4,005. Oh, Nana, 45 million. 60 million and you know. Hey, what be what the whole so? Who said Bishana down for B? Both said no play the whole. I feel now was jumping from 1 month to another. What Perigi sick if you say, what program be one anymore? Sa program the milk and my yard one never went to no so question the bob blending a whole fair. I was saying to know the answer and fatan no than what could Henry. So about a new best is 60 million gunitri so. Watch a web on and ya water kit room and Pabo Besana Tadia Besana. No one man can bear the whole cost. Yes. Bema Bakunti. There just watch a man nine. I am pat. Make us say crano, the water bill nene fuel sick or book kitaka, ni fuel sick and susunya mai, or be or when tina ya ne mana, but a boy or farm plaf or wokunu cranswa or farm plaf for bemi and sign I would actually. En we actually so now quite an enemy guasia diamano. Afo pe, any sane query. Nana ma yahudia na ya Tony Bebrebe. And tadim podie and kafabe make us say, what ton to maybe an answer ye gua, a ya na a ye kakra. Nene ye trouser ni ade a ye be nipa ma no so kakra be onse wa ye kese e wo ma no atwe wo se na wase wo tonta de foforo empaboa eni ade a ye tutu na na bag ahudu ye bi boarding na so mpaboa ni ye se safoafo so a na ye freebie afa nipa ne bagi ni sika na ja sa ada ne ka ye nya bo se afa no okoye de nya no de apesika ba enso no mpaboa gu ho just 3 months 4 months ube wusa da ba kwa akɔfa ahye no na awai ube dru ni pam no na akɔwa na egu anim aso ne buo den bag ne be se wa da ube ye wa dwen se ba kwa akɔfa no afi ube dru onsa ba bia onsa kitan bag ne nsa no afi na leather na ewa awai ne ade so ne buo den ɛda wɔcha na yes expiry date aka no eti mesre ma no ne mi pewei enu na ya na de ekoto ama ne hunu mu no enti me ka kire wo mu se e ma ne nyina nkanka ne wonu ma wo mu asi so foforo no ye de agya ya yemle watia enti ne ye ka ne ye kama mu amu si so de ketia fo no na na de ma ya bre watia enti na me ntwolo mu na na edwene me ho me twimbo nto me search ma no enti no yes ra ma ya na se mu amoba no ene wo fa be ma wo de wa fanyansafo a wo vision
enyu obi a wosika bebrebo de o wani so ade hunu sampa nipa ya mefa ni de wo pa adwuma na so bi nyenya nru ho pepi ne ya na kwase ebo ni ntenema no so ya na dodo na ade yesan so emoa ye nti ye hwenya nana me de masem na ebe awieye na me kan First Peter 2:11 ne pe wada romana ka me de asi na yatoa ensem no so de de ama yetiefo First Peter Peter ngo me di nkan no Petro ngo me di nkan pa cho me da ase etimienu ne yimu etoso edu ba ko no o se adofo mitumofo se ahoho ne amanfrafo se munyi mo ho mfiri honam akono a ene okra no ko ho no otu nyakopon asem se otu yefo se ahoho ne amanfrafo se ye nane ye ho ana se ye nyi ye ho efiri honam akono ho ene honam akono esanse nipa ye ni self control ntino emaba wa ne mmrantiehene ntino wate obaba ko ho a wonpe oba no se de ositie bi obu ho a nyakopon abodi a wode bebo nipa ma ne ho ayefa bia no waboni bi anso wonpe wa se enkwan akoro no eya nefo no eno so na ya na de mokoto amane mu ntino de ye di gya kwan no pajo me das mesme da wase pa obi toto de nsa kire me eyo omo no etiefo ma toto me sa kire omo wife ya chia wai ogo hunu obi na yire pa se obani na akohwe ne house help koda won na tia wo chisi no no we say ni no ha bi no wo yiri ni won na ji insurance ne so on tu kwai won ko ba bia wote wo hall ko ba beto no won na ko bed ma de chi na ko hwe ayi ne house help na pakuru sefo yafo ono no wo chisi no ya no so no ya na dia beto pon so ne ye kan de edu mebi wo obi ampe na yere fon kwa wo kwan bi so na dia beto pon so ne ye kan mate ye ka je ko deep dia so na kwan wo yo ene wa jejereje abusafo mama yenko power specialist about clinic Dr. Kosuedro ya champion lady kai ya de bay ene ko ho a esa na chi na anko mon kan se mamiti hwan na de osa ko ya was me osa no eda so man kire me hwan na de hani akoye kidney problem hwan na mu abu ni sire mu abu hwan na nsemu abu na wode koya anyeyi enam ya de bay ena de koya amfa gono ene arthritis oh na hepatitis de okwa Bruchi hospital kwa mbe refer say kwa Africa na Ghana no leak road fa ko hokuma se abonten so na ko hwade abusa for obi abonsem ama power specialist about hospital Dr. Kosuedro ya o kejegum papa mami se de yade a double sisi amount for the rasi won e kompo o se do de aduru mi beta so na wa ma obi anom na beti ase me bi ba me office bra na me wo fie do ho no se Mmrantiehene ye 2 million koto mo to bi nom me wo fa ase pa ni mpon breast cancer man no fu ye peche te se pe aguna say no before and after we on phone so today na very very wonderful. I was therefore a man for the Santana power specialist about hospital our 3 years Lake Road on the Jasbro filling station di hwere mu wo de o track anymore say ko putu ja na say e ko ba bia wani mu ho no wo de wo say o ko power mama no ye bibidru a the filling station di hwere mu no ufiri ho na chesa wate ese putu ja no I was therefore enkrade a kokwa benya pokuase ACP main road hwa kwabenya pokuase ACP main road hwa simbie ne ho anase takrade de a na okọ Anaji estate wone Anaji MA primary school na edi hwani mu adukro no a emfidi kro no a edi firi no bia na ho doctors no nimdie no ebia na wode ho bomodna na kosa ho yade entetetetem na sa ususu sa wonyare kura ko ne efiriu
na adure friend Herbert ne de e ma wi free da so be kwa kwaji bi e wo Power Specialist Herbal Hospital na obeti ase pa number no e 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ana WhatsApp no 0555 79 78 78 mama yenkwa homa no so na yehwe se afrefo obi ka eni no ebi aba so pay ana ebi wo nua bi so wa sori ba bi eni ato amankyere no fa wadwene bra na tikromu ni adwene na yenkwa ntentem hello yaja o we dey teacher new at Mulai. Oh ya che obado rama me why Me pa che ma na ma wo se ne nkwa no yenya bi ha ba bia da ka go ka che na ko so fi asri wan pa me da se asri wan kwa ha ya mbo ano pa ba ti ben ka ka che me da se na Mmrantiehene ni temi aka di odi asem abu nene Mmrantiehene na aba no de o mo de eto na o mo hu we ni eba he ena o mo no de ewale enso so no eno no empa be ma wo de wo hwe sa ne ma no wo hu na se onu ye wiemfo bi na se o mo ni ko no ho plenty ake ye adwuma eno ye madabu ba ku se wo se wono de wo ma obi a me man buti ha woni ne yire nyantokwa instead of so besiesie ni ntem no wo so so ro betina ka je tia se ma ru tibia ade se anu ko bi eno no mani nya re tikire enti e to de empa ko hwe ni nya nu kubai c'est pas 0551 931 931 mama yankoso ententem hello afri nanya dapa ajaba kokua ene abakade kumasi dwem ayere ehuri ha ene fredo yabo I have landed full London no size no size Sompa na When you're to tell me off, clear to you that you walk on this day, Yankupon, so as in the night, you'll be unfunny that Yankupon, Kiramuna, bye bye. Yarawasepa overflow na homa we so den hello yeah my address aja o le form to say nyame nti boko 7 ndagmase kesa be makonta bo atemi nu aba ye bo atwa ho ye boko bia wo boko ya no mo hwe mo so papa ya che aja kum se mame why ma che ma ka chire na me chara mo aha yo Kata me chema gani kaka me kafa ben ni nyina ne kure me ma ja me chere na asofo no balo ka ho bi asofo no ka ba buru man sam chere asonde me sen nyema bi sa yize ko uwe kristo no yi wa gwen kure fi ho wo se dia ka sen kanfu ni pa kanfu awrade nu ka so kanfu nyakopon abode ba buru kura tia wo se kanfu awrade nyakopon so ba ngofo no o ka sa na adwobanya abati o kanfu na obasen ana kamu ni pa se kanfu awrade me dase we dey wakam obi yara wase hello Yeah, Mmrantiehene. Yes sir My address. ya jawo Na Mmrantiehene metia to nya so nti bi fi kakra. Na yanko me pesa me chire bi se o se nya popo ni bi mo oni mo nya sapa. ai So nya ba ya adwene. Sompa 93.1. Yes sir. So o shu ba ti na shu ba ti Mmrantiehene do kan se mo start program no do kan se Tomaka and Paso Abudio no. Menene ya adwene ma no si anu bi from there. yo so what akonya so nti o modi okay abusa for ya kai mo se ya bawuram e wo tv no so
tenga abaye tenga fe na nsem no be flow wa aha hwana wosu ye ne nkasa ansa hello Sompa yeah You heard me, Alhaji. Obi pe. Alhaji obi mpo obi pe. Pacific. Oh, Alhaji de overcome smooth. Not a witty pa. Yeah. Nyame shop pa. Na me kacho. Na that's it. Not witty pa. It's here pa. They get me chill life. Me chill pa. I think nyame mo adi witty. Sompa 3.1. And so sabi you. Omo tun do hol mo. Yeah. Me chill will take. They share just a day pet. It's the beer from the beer. Me chill some poison pa. Come and say you don't see what and come papa. Say beer go me. Don't see what come pet. Oh, me that's it. Bye bye. Alright, on the other overcome for Katacho. Okay, I was out for Mama for Freful chat one yanko Asem so Asem da. Hello. Sompa 3.1. Hello. Good evening. Good evening, boss. Yanko Pardon Boko. But I see the answer. Oh, you know, quite a cloud. Are they? My young little Sampa. Aha. But not Kunyan Supia. A people no blue. It's me to commit in the phone. At 2 radio, me can record. What the Puna, name and the booty. My monitor and I don't keep you. Oh, I better by Befro. Minimus I will pay. Remember from Ukraine. Let the car. And I said, fit that, me name in shedding to a fit that, me kill some panel. Me the group. I radio the Pia. Yeah. God bless you. For me, some passage the Pia. God bless you. Me me shun ko phone anymore. I'm back online. I'm a patient in connect. Let me start. More fire. How much? Me tie. Papa no. On my hand. On my hand. Me tie ne futu. 4 o'clock. Me tie. The process will come. Me tie news. Me monitor one copy of Papa 7. It's some party. So far as what's happening. No size. Miss me radio. Miss channel. No size. Hey, na sports for everybody. I know a ding. Sports for everybody. Some party there. Hey, the whole. Sports of one no. Sports team no. Oh. Kwabre bwana ono kwabre bwana de otie wo yo na ma say yeah I can yo ya beslese is na obi kanfo so obi kanfo ma wan wo so kanfo ba de na dwemo ne ya ba ti obi kanfo ma wan be du me bi wono ma ade we ne ka de da person ye kan wo ye ne ye kan nyina de o kan ye ntimi nyama bode bi wo e fe yan kanfo ma wrade yeah that's it ko obi anu obetimi sa de we na ye futu sam ama obi a se de wo no fa obi anu obetimi obi anu obetimi obi anu obetimi nyamini pa kwantimi na de bia ye ntibi wa nyamini pa fo bi won ma sabe ye tikro ma ye nkoda wo kure nkasa yo ka wona tum ye ti ye nyankura wa ye ni mko bi wa sabe mpredua se mo an kula ne ade sabe obeya me akansem ade ni ha me say asem dua no we na ntimi agem omoboa ntimi o de face na cheap yo yeah ade ntimi ya so fofo kra reform okay oh mo ade yo obi anu obetimi ya futu sam obi ya kwantu ya ho obi betimi she kata sa obi betimi wo na obetimi me betimi kwajo jayo yeah o de yanko my symptom I was here for Yenam TV. First story. Yeah, they call and no brand TV baha because the papa you wicked father. Ne papa was wo ye kurubo nga papa. Na nenkwada brimpa papa for so no mani twa troto police tell bi so say wabona so wabra na ntesa eno achi
na ne papa bofu ekro no kwan no ne fa so kuruku sem bebre na kodai o chese ne papa amana ye nti wonyini ye se wonyini boni mu a ne chese ne papa ena ni wura boni mu ne nkwada bem ye frɛ papa no enra enne ya san de papa na kasa na kodai enkrobo mu no o chese ne papa ni mpo wo no de ne ba asase so no sabia nya do a etuo pa pau na nyankopon ene twitwaje no kase se waye funra ayada na papa twitwo so wose ne se wase abebi abre no menuma no okoya akonu abeyi a papa ra betu fie o se wo be de ofie ase watwe police bet wo de be hwe no on so na se kan kura no na papa yen se wo de se kan no be twaranti etuo pao nyame amfefia kasem bai Mmrantiehene di Asem Mmpe daye enne watene fie ha ya menwuna adwo na ye ne papa no so akasa finally nanka me pese agane ne ba de yen kasa bi nya ado a ye fa kwanu asa bi so na ye nsiesie wontem na aganya ne ba ne baso nya ne papa na somdwe mra nanso papa no waka wose owura meni udie na waka wo age a kire me hwa wakwani mu e kire me na me ka kire plain ye prefa se me papa wawuo se ofira da kamna pie ba se be ma ono ba nko ye ba ko a ententam da na se wowu a ne bai ma wonsi na yase onfa no ho ma ono so onfa no ho evisa de bai wa bere no ho papa na kwada ni nyiri ye se na give and take and one ne ye dia and ye na etuo enkotwe de twere okay enra ye ne se Mmrantiehene ne se wa no a wo se nkuokonu abama no na no nenam so ama ne wo ne papa suspect ne se o de sike bi twara no ye mi se maame ampa ofre wo ba se wo menu abema wo na sa aba obenu ama wo na wo de sika de be fie ho de a na ye ntimi active so Mmrantiehene se bi nya do a wo twene papa so sika because already no na sika no ekura no de nu abedada yeah moma menane me honko Mmrantiehene ho na ye ntini memu kakra bi ye nkyere hopi asem kantinka pa esan wachiri na ye nto adwumade so bama memu akwaba Asem Mmrantiehene what you say Yankopon adumo and now papa frɛ Mpacho debi na so afrɛ papa Mpacho a blacklist me ntime friend there okay o maame wate asemi Mpacho an onim and now afrɛ Mpacho an okay wo se wa wonim se wa baha Mpacho an ono wakasa Mpacho debi oni producer na kasa oni producer and the kasa okay Asem any producer wadaroma Mmrantiehene de wakana nsem nyina awie ne nsem no aso and ma repeating ne no na wadaroma anka badwafo pese yesisi wo no papa ntem na ebenyaja na jaso nyaba wadaroma fa wadwene mayene na anka yesisi wo no papa ntem anu abikem dama so an okay Fabranza okay me da say Mmrantiehene Mpacho edikan no medikan eye obi a wo hwe me a onim wo sunya ne bia area 4 any headquarters eye police tell na metwa santro no me de to wo so no obi a wo hwe bia na asesa wo angasa kra so wo hwe a mesra wo Nyankopon din mu ewo emre bi entra metwa to wo so na me papa ntino mesra set sen wo de beche me na mre papa mu so no me angasa ma ba hwehwe wo because any asem no kone de me papa ya na adwan na waye but me so still me gina so aka no kure na sa me papa twa ntro se den e bi ti se ne asisi a wo ka se owu a ma me ba na yi ase no owu a me ba na yi ase
ne kura wa me papa wobetimi adis onime but me wo ye den a wo na wa ma me hu se me papa no na wansa a wo tase no nko ade wo ye den a me papa no ena sebe enya me de se me sorry ya na se me de asem no beba TV so ana se me de beba media se me begu eni mas me begu eni mu ase nje hwe na mum eye sa asem wo ya me din kan aka ya eno ana de me ne wuntem troubles ni nyina aba no because wanga se me papa wo be ka no kra ti se enra ase ni awosi kan no se me minum cocaine no kra minum cocaine na wotimi di usika ma me se me fancy wo dan no obi a wonim se minum me san num cocaine ebra papa be na metimi abo a wo di usika ebe hye me nsa eno a wa akro ya wo san kan se wo third born wo di ni ko police why are they ankopon hira o so wo di ni ko police na police no Mr. Khan o kan okre Eric kan okre Eric ma me kan okra e ba ne se na wo di Eric ko police Sompa 93. ya mimi na mimi so mimi hu ehi so na wo di Eric ko police ba all the same me de all the same me penisa because na minim se emwane de me na wa mama hu but madam for Frederick so de bebe o bia yankopon hira no because madam for bi edin kan ma me adwen se jo o papa senia osini wutie adentina saska ka se wo odema wo fasika no ndwane enkwa abrochire Sompa 93.1. na temiye good ya amantino mese me ka chense no ma me fan ye de o se me fan because after all some papa sidan ya den amedam bi anazo so ye den ya papa no nko ade na ade ma ade ntino ma fa ma adwen ama no o me papa me no na nam eye bibia na sa asem abompo na dada be me de asem ne nyina yan kan kro because me kan kro o kan kro no ina obi a ogina mfini no anase nipa ye de asem abedan no o mbetimi aka no kro no e de acha minu mienu nyina na sa me kan kro na wo pani ne won kan kro a ana wo pani wo be kan kro na me akola no me kan kro a na asem ne be ko ne sen e ye wadwene de awaya na waye no Mr. Kansa me kasam na me boa ka chem plane sa me boa sa wo awunim time wo yusi me amesi wo dan nyina wo bie wa no e ka kire ma apart wo girlfriend ma apart o man kesim plane say me wo ya de amame a na ye wo ya no kre enu ntina e dan no wo ye wie ye na wo ma me de light ene AC ni ade nyina akọ mu a na me ndadan no mu no because wanga sa no wa wo ni mi nkomo wo so a wo ni mi ho adwen papa but eba no edwuma hunu a eno de wonim se me honam ne de pe job na wa mamaye na dade asama meka no se ututuo no wanga sa wonim mes etuo ne de waje atum emom wo se nanka wo de se kai ba no so dade ayen no kra da ayo me da se ayen no kra da se kan no me se kan ne hye me ho nti me aunt no efre me a me ko ye no ono me kasa wie se adenti na ofre me Manchester na me ka chen se na me wo me ma me ho no se ene metimi enu abe no na me se an by this time kra no metimi enu abe unu abe na mpa me pa cho abe no me nya enu kra because me aunt no kra ka chen se na me me fa se kan ono kra no hu se kan no na me fa se kan na me ka chen se me kuta se kan nti sa ta na me aunt didi o na me pia abonten ti me pia abonten na me fa da park car no no yi ni to ne ene police belt if you hono na eye wo papa fie eye me na me papa fie ba say wo papa nsem eni me papa nsem me auntie sisi one ne sister kitwa ba akona omo ho me da se nti ba ma ene ye best nanka wo de asem ne si ha mai okay why mate asem de wo mu bia ya de ya dwena fem ye hunu okay yanko ne sewa na ho ne maame yanko ne maame ho no mo de dikai na yanko bisa na ekoso na sana no yanko 21st wo na yanko bisa se o mo sese
21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa wosrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awo no ama wo e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia wudu session so wo mu na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste no, they like the taste no. How would describe them? The taste they like. Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss Bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na we're not in what the do me. Hey, Oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wenyane we ya. Roni bi o no de bibidro sane ya de na. Roni no hoto no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwo hwanim na nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene ma kwanimu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say boromra ne Dr. Wonder no. Abiribia wo ye research. Osua de etinim de mu no wo ko nanim da bia. Etore bi oni na adwuma efu ni nyina ko bobri forest. Ko kire wo adwuma na ni so. Say ya de bia ni ho. Ya Dr. Mensa osuro no. Na hwe so de bibiduro asabru fita ya de mana body semama no. So yare na wudu Dr. Mensa boromra ne Dr. Wonder ho a. Wo ha nyina to atwa. Say se me kasa me bobo ya de ahuru di mako ade be tie. Say wo tin kasa o yare a. Ko Dr. Mensa Herbal Clinic. Yo de bibiduro ye ne de. Ebinum ntiase besi ne. O kotwi oni grize pone di hwani mu. Anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson. Number 7 free ni 0271 173 551. Where WhatsApp. Ana 0245 958 768. Ye chat where 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder. Ni nyina ye nipa kro no a. Okay. Yada wase ewusa for say ma twen ma yakwaba. Yensa kan abranti ote ni maame Mama Rita. Ya wo salt pond meboa. Good. Ese salt pond mu fra himfie pe. Correct for 3 points. Mama intie Mama Rita. Hello Mama Rita. Papa. Good evening. Me paso obane abranti e friend kan no. Okay. Wada rumade na nimfa wada ne papa entem asetene mu. Sompa 93.1. Menyim fa honde. Abofra no mewono. Papa no wankasa no. O sinya ne ba. Nti ne papa na obey. Na obey sha abofra na o so wo mark bi wo. Won wontu we wo de. Oye. Ne ba. Nti wo ko na wa ba. Na wa bo sha abofra. Na papa na ma mi wazin zama kakra bai. Wazu bo shen. Nti o ma wa mbedi. Ma mi sha abofra na ma abofra odu be 6 years. Na nan ba fan do bo shen. Aba fan da kasa na kasa na mi kafa mali. Nti mi sha abofra na ma abofra ni ya 15 years. In the 15 years na papa look police na wonya
on the wood near the bunny, no above friend. Above Fanumpo, no offer be awesome more fable friend, one funner man. More funner man. More fable friend and man. Sompa 3.1. One just got a chance on was that man. No man and not on enemy. Okay, though, when ya, area near the Sabinity, it was then, person 40 cities. No, what didn't. Now you know that will friend of quay. Other no quay in that casa, a sinakasa, in that casa, sinakasa. Woe to Kobe, woe to Kaha, woe to Kosiane, woe to Kaha, Siane, or you know, two, Goku would see a day. Oh, yeah, no trouble, Faye. Oh, yeah, no tin. Ma buffet and Nampo Manto Kumasi Wokun. The boy gets to hear our friend Ninza on local Pueblo. Other abu friend, other than Mabu faces to one or time, but funny view. Or time, but funny view, no source or call. Ketimano saying, no, so the ma of one more yard, oh, yeah, no way, trouble friend. The last a friend, wasn't no call, also Nation, Trident doors to 7, Nation, wine test, no Sombra Sopon, no more project man. I was up on one project here, wasted then. The sky Munan now buffet, Olivia. A human Olivia Mon, it is income. Man, a mute is barman, I will wait human Olivia, Eminamut Obek is Bao. I will pay 4,000 for that. So I have one the Mojina Wallacana. In case other money, I will pay you to Quadagada. I will pay 1 year did that. For Sunday, Munana not to turn, one to turn. I will follow one Quado. In case, what friend, walk a year, I can't umbrella, how may you wait me, or how are you waiting? That was one a friend there. Umbra class this year. The time no sooner, Nian could be one friend there. Send in the so to Kana Moon to Quan. No, what's there to Quaya on Samba, who been accident. And you can not see the man a friend there, Umbra class this year. No, so you saw the Baba. That's all you should scar, Nombra. No, so Niska, and so Abacat and the moment is come on from a cry, never pass on Cosisia. Nani uncle is also asked today, they awful color. On Samba. Some to them that no, Mamma Monco, or stand on another here now. Also, Brana Bayman, or to them on no Mosca, not by force, in the day. No, Mamma Monco, or the other give you into North one, into Mamma Monco. A turn up upon a tan and ya, not starting 9, don't quack na 1 quan. A turn or tan in ya 9. Never cut abu friend on me, any door woman swimming. Abu friend name who the man 3.1. Into on me or dead over 1 10, now friend. Into on me, I will your police. Dancing I answer Sabo friend. Nothing the baby now public car, you will be on you, but then look at your shot or no call, but then look at us or no call. What by her? Man to cool we, mamma, or for Munya, or bay. There, while I say, living in holy Bessia, what they are. What charm, I'm back. 3.1. A charm, Monday now, when you are 219. Never. A bay, nestle, she said. Hello, Auntie Rita. Auntie Rita. Papa. Wadaruma, yada wasese wachiri muse akwadano beginning no na papa rejecting no senya ne ba. Me pa cha ade na papa na kansa na wase be ma foforo bi wo ho a na obi friend wa na se na wo date wunti na o mpese wo baji akwadano ana. Me pa cha wo se. Me se Ade na papa na reject akwada na senya ne ba no ade wo suspect wa na no oni me hu no me hu be me biada me hu no na me ko school kwa na me hu no
let me who them biada. Okay. Okay, Auntie Rita, there was a say was a name what actually say here no be kasa why. Okay. Afa yen kwani se wa no na yen hwe sekai ni tuo no ebe mu no. What brought that? Eye day. Na papa wo to no batuo. Na eyampa sabranti nkode sekai kodwitwa de papa. Ana na sekai kura ndada na papa no suspect say what do you try enti wo to abranti tu. Na is it in the right direction? Say eja wo ba na wo to the tu. So na eye no kure se sika ne kura no kura na wode kɔ so a esese papa no tutu ana because sika kura wa na se obi na dwe so de sika ba so hu tuo no a se tuo kura na wode sika ba so a wonti mfa ma fo wode da na papa shutu ye no Sompa na wone ntembe say ayi o ma that sort no na wone ntembe say na emu tia na ye de na etuo no em say intentionally wanya na dwe so de bebo ana nka de bo wampa na de ne save wo ho me pese me ho sameka no kra wa yankopon din mu a me papa ngasa wanya na dwe so o shoot me okay na ohun no threaten yeah okay one shot into to hwe soro there be one to anhwe soro o to hwe me direction but baby a na me gina na ngasa say na dwe so obekumi anko betimi akum yeah na ntemutwe na menene ntemu twe kakra ya start ya ne de na oben me so me ben na ne se me ante no on na ehye mfini na opia ne bo ho no nti opia ne bo ho no sori ya na opimpia me ko she pipe ne reservoir ne chi no na onu fa me chi nti me pipe no shoot reservoir no nti tu no go reservoir no me ba cho an bra o shutu wo no na sika no da so kura na anya sika nkura wo me ba cho na sika no da so kura me e wo pipe na no bra wo ben no pa no na wo se wa no pushi wo papa no na sika no kura na se ne nkura wo ba cho na kura me na wo da sika no ko ye de wo papa nim sa me ba cho de ade ne ye ni se me ante ne ka se me nkunu abe na o ka se me be fa sika no me na sika ne shemata so dada wo nti me pie misane steps na me yisi kan no na makọ abenase nti me mensane steps no kra me bie we na me hu sa me papa eba wa yi pistol no any police belt no get out from the house nti sata na me mensane steps no nti emirika no no di free before obedu me nchen no na ma me chiw ye na me so me twen se kan ne se ene de besi bia mo mbesi na de no obi okura se kan na odi de media obi okura tu na de se daddy yawo yawo shemi mu pa nka me ne me papa njina won yes ada yawo very risky say obi kura tu na wo so wo de sika efisi no because it would there was mabulous and about ho but sika dey just how you close okay but anything can happen okay yemi sana se wa no na yen to aso na papa no Sompa 93.1. No chase kind of chili Joe. It's a glass of me pata. When mum can transfer kind or transfer kind of papa no to you, yes, sir. Okay. Just a boy mum can transfer kind of papa no. No chase kind of chili Joe. It's a glass of me pata. It's also part time. Let us say, Papa, you can, when you can trace it. Oh, I understand. I know. I mean, Papa no gusu the exchange of words. No, Papa and Papa me say, so for your family to no longer. No problem. I mean, Papa, so when you do that down, when you do pain, go to task. But chances in the beginning are children in show. Oh, but I promise they are their own papa. Sompa FM. Yeah, not just say, or Tracy can say, or your Bema won't do two now, or your near not just a papa no you two.
sure no papa ni di nkan yi but no boy ni twi sekan ni free no nti o twi sekan no no so ja belt ni mu gu ho amo yi tuo no Sompa FM. Mia me so oni ni papa ya kono na me friend say e ko mba we kasa ma na be fie e na wan ba njeche asa na wo ba nesa ai na oba ye no na papa no mutu ano ofie ho no Sompa 93.1. Wano ba no na papa ni say no hu mu say o pe se bia no si ono na kusisi a se onye ni papa no nti nti papa ni no be de wa ha na nti so o fi anko se ni papa no fi anko nti papa ni ka se enye ni papa no dia won free ofie ho no ne ono ni papa fi o fi anko sa dia kasa ne ba ya etuo ne sikanke ne ba ya yo abusafo nese wa no so na onso okasa e no ye de da su gina ntemu a se aha be ma oso wasem ka dade me pa cho asema me anti abeka sisi aye dade pa cho mama me 3 minutes pe mu wie na mutia mu njaje mu betimi ajaje asem ni nyina me anti okasa sisi aye me wo the voice me wo recording time asem ni si ye na ye ko ojedu no a mo ka asem mbe frɛ no me pa cho asem o kan sisi anu ene de asem ne ba ya o kan wo e wo ha mpa cho sanka mo baba amame aka be me de pa eno so wo ha asem ne si kan no o kan asem asem no e wo ha wo de wo no to fama e wo kan asem o kan e o say ono frɛ me ono ana share da frɛ me se me mbra because na wate wo krom say me ne me papa yi nsam anu e wo krom ntinka na o frɛ me se na e be ya akoma beto yem osan kan wom say ono kra time a me papa twi tuo me twen se kan no ono na odidi nti se me meka no kra na odidi na o she inside nti ono we hu but dede na ote ye na mani pie abontin nti se ma Teresa se o san gina o ka se wo me na me din kan me twen se kan se ye nyina ye som nyame o ma Teresa Sompa 93.1. ba se we ma me nka hwe hold on fara abaga for ma dawroma ye de ofukura ni nyanem ye de Sompa FM. say ye bebuya be mabuya fa jesen ka papa no wa ha na ye bisa nsem nka jesen ni pani nyina wa na ye si nkonya na ye de asundwia na ye pe o man pani da data mess o se de pasundwia enti ma ne papa ra kasa papa no se ne papa kura afira da kamne be ka se wona ne be nye kura wona ne nye ko Sompa owu esire yase abranti so owu a obekora yase na se akoma mu no abranti akoma abafo sampa me papa de o de me da so do mo sa me papa yo enti bonsam ne bae enti mpanifo ye ma bosubi ntoso se kana man wo we kasa ne wontime nwi na ko funi fom no de ahye ho edi be na obekọ na ye mmere na akoyi ne wawe enti papa na akoma gina so sesi e no ana wie me ne kasa e no na abufu da so won so pa empanfo mam ye ho be na wotwemi no na ne papa na enkasem fo se ne tie biara with the little experience I cry no ye be kru ebisisi papa yi ene ne banentem enti ye be sra branti se o pa bidi a onkoto aso ina otwemi no ntem on frey se ye le fikura on kai na ye hu strategy be fa so a ye be sisi na me so mekoso ne papa yi adi nkomo bibia no wogi de se ene mabeti to yi ebreniti ye mfansi ha na ebre fro ya to aso abranti eyese oba ha beto aye eyese uma obia te wasem se nipa bia ante wasem asekora no a nim se nyankopon a obua tenten a onim bibia mu nokore no ebia ono de woni ba bi odna adwen beto na ye nipa de na ini ho na obi betimi adi adanse ema sem bia tie nipa bia na afiva obi na nyankopon na odi danse trudo enti o chano pa bija akwa mu akọ
na se wudi pa bi a wakoto aso na no achi no inim kwa be fa so a ono papa emom ye bono ye foro so sane tu achire tu anim na papa se chenchen tachi a enya de ono be ye kura be ma be yebi na obi ehunu se wa akoda kura no de se o ya no aye no e hore de e betimi atwa achire fi se tintim kwafia mane ni so no aba asme o hwan da chana adaroma no Sompa FM so a wo twa ntroto ne so no what the chopper kese so FF di kese di amane nti no se minim se papa no e bia wote ase ana se wonte ase se wonte ase kurampo na mi gidi ye se na busua ya o kan se wabona asum no ai ya na nte sa na ni show free na ni ase ba no am se abrante ye no ne ho se wokoye sa de no sa abrante no osua wohini David o kan se mbi o se mi sua na medwene sa abofra Paul ba chome dase oye ne niema nyina sa abofra nso onyine ye die oye ne niema nyina se panyinti wehu sabi adwene nyansa e de chopa afafi di kese yi so e de dwato afa so de migide ye se papa no ba bi owo bia no se papa no de say nidi ayo but not so area 4 yeah headquarters headquarters Sunyani area 4 okay enti migide ye se Sunyani 4 mutie pa enkankan sa area 4 ne ba ku ni abafo wo mu mfa dwumadie yi ni agroda bia menya messages nti minim se wonu ma ehwe ye nti papa no na so betena eja waso abrante mu ni nkotodwego fom ti no won fa ncha ono no susu se papa ne etro wodi egu ne so ma ni so a wote ye ni nti na ma na nya nsunsu aso bone ewo no na bra aboso enu nti nyina aka ho bi na o kire se oba ha nti megide ye se papa no obeso dwato anim na wode abofra bone ya kire se sa abre no na wo ya abofra na ye hye no obi ni 18 years a de no papa beka na no wo tie nti no won fa ncha no na abrante no so na so enjo okay that was so papa na ante kura nyame ate nti reference kakra ne de ato de no so ai agata chaw e beda abrante yase se baby ofri shop on ho meboa na wati enkana ode sase mu abrane dedi ka beda na se wode eni die eni buo e dia ma station na wo katacha ne wo panel e wo nyina ne se ye ne abrante be kasa kaka de se de katacha na kana opening mo akoma mafo ene wa kasa bi se de me de se so papa se wu na mana yes wo so beba o za kasa na me de wa ya de e mo me no ma e koso bia no katacha so uti abrante yi ne maame ene ne kasa ya eye yaudie na ntoboase ne abotre na ono nso wanya ene tia na nra katacho kan sem bi se akokọ ne se kan emu nkruma ne nyeye e wo kwan bi so enti abrante ye di kan no o ma na ko mamra fom ene o kan sem bi e fa sa asem no tu trim se wo se kasa bi e fe ne mranti se woni mi sa de ne de a ene ne wo hwe hu ye because ewi ase no yenim de da yenim ebi kwa no wo chena kwa no bibi be fisru bi aba abeso mu ama sa no manya refi ya tititete wo no ma bebre wo no a ne yesi yenya ama ne nkada but ne refi ye de ka asem sere patso so tie ti mesre se ukoi minim sase ne tebia nipa bi tie oho na nipa bi ko gina wo se da bi man wo boa sa nipa kro no pa wudie ne bonsa short as wo yo bronsam ti de panika se ti akonwa mu wo bo ne pono ya fantu baby na kakra meka ne se kaje mpempi no ya na ye besre ye papa no so ye papa no so ma na koma nkofom na se bia ni wa de second twitwa ebi mu kan de chen sei na nso sabe ye bible mu a ba ma ya 7 prejudice okoya o se jamaba wo de anya wie kura no fa meka wa paafo no ba ko oba de self iti ye besre se edumre bia se wo tie dia ene pa katacha wa batu baby sankanya no dia nanka enoma bi na utie akora ma me kasa dia ekwa bi so dia na yeta hu ni se akora bia na ya na ye hwehwu se akora wa dia onye me ba oye me ba no ya na kwan no eye bibibi afezo utie so a etuo na papa no foye no akora kasa me awia no ne onura ne asem wo kanya no se papa ne na hwe so obeku akora nkoku no e wo kwa bi so koku no te no no ankasa kasa na ne papa ko peso koku na
enko no enti ye besre ya papa nom ene ya papa yi se wo tie ne a we de ye ntutuma koti bia me ntu papa bia for say twetwu na to ansa na waka se bia me pese me kunu aka me kunu enye bad practice ebia nketuo no kwa no se wato no sutuo ana etuo no so kwa and paper ni one shot nya ne de kosoro na we de baby akwa ne timi pete fancy yesi tuo kan se mu ediawu ntia fancy se mu kokko ne kosoro na ebia de akra ne ye ne ntia besre ye tufu de ne ye tu both side we no ya na me de bia me se asem ba ne ye ka anya asem titiriu wɔkyena obi koye bi kokoɔ no obi ne ne ba wo bi obi ne ne papa wo bi eti wo awu tie no fatu hu fo sɛ asamba Mmrantiehene ne ka wo sɛ asamba ka hu sɛ ye bedi asam obufu na wo kwa ka sɛ ye bedi asam eti mpempi no ye bɛsɛ papa no wɔno nso nka na koma nto ne yam na ɔma na koma mmra fam na ɛkɔba ne sa ne sɛ sɛbe Mmrantiehene sɛ ukunu wu ana oyiri wu na wu su ne pata na unti afede ye bɛka sɛ oh na hwe ya na koye se ene papa no de maami ka ye no na ya kodina so from day one no ya nwere kenten no ase ne bame na ekoso na bam na nso bi nso na ntesa etia papa no otie ni a dan ni dan nyina katacho ye na de bekasa e mo dru ba bi te se de wo kana 7 preduasa ende na obi ehun se bi ba de bekasa se ma akoma nto yem na emre pa we nim why me da wa se bribinti mo mama fancy ha okay mama Kanacho. Wadaroma koso. No, bibi we chia say do so ni pa. Before that, Kanacho Wadaroma, yan kanche omo se omo Sompa TV. Womo enhwe na Facebook nso omo ni TV station. Ala se TV set womo so ho na brochifo ni titu. Me so omo nko YouTube na mo Sompa TV. Sompa TV na mon share live ho sanso na Facebook onso no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana ko ne ko hwe wo hwe wi like subscribe na sa share fa ma wunua na wontie bi ensem aya na eba no ebi ya areho sa na wuti a wodi bi betu hofo na wo so ablabo na wo bo no hu ba bia wo se wutu anamon enso sisi ema ne wiye na afa Sompa app enso ba Google Play Store wono eno an se wo botera 1 media dash Sompa FM tera 1 media dash Sompa FM eno an se app no be kasa te se de radio no kasa pepe dwumadie bia wudie no ubetimi ahwe ya na so betimi atie bi ho www.sompaonline.com www.sompaonline.com and afa www.tera1media.com www.tera1media.com and online no videos ahodo news ahodo trending nyina no meso ahwetwa bi dia kwakogo nti no ya bone doboa okwa no asanim na wakenkan na wasa ahwe bi na atimi aboa katacho wase yenkan cho sa Asem Mmpe Nipa dwumadie ade bi a ha wo tete wo bia wo ne wagya na se wo na enkita hodie bi nhye da nkoso yie enyitimu bi ana se ntokwa bi asimontam te se de Abrantie bi susu abo wache wagya wasi damping area on mesra enjada no fa ne bla ase no kwase ebuo eya numbers no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 yechira kwa no Kumase Swame ye wo Enrom Hotel wo de usi ehwo na twem Share filling station ni no hotel din hwani mu no ni nchemu pe abrosa kama to aso miensa ya total so ho red and white nti no ye kira kwan no enye yira kwan kola abomaden na tu ana mobla na se frɛ na ye nje wo so wo serie mo ba ase no mu a wusu ene woni ama cha se ha wakoma wo bonyo so no wonsi form no na serie ne ani gya hya wakoma mu ma wo de ko group no so so fan club na se ketacho fans no WhatsApp platform no so no Mr. Pesa Obeka ho a eno anisa wo ma ha e wasa number we say so 0244 56 34 37 0244 56 34
37 yɛda mu nyinaa mo ase mo kɔsoa nso yɛ mu na yɛnsom ne nyinaa yɛnya aketua pakatakyɛ ɔbɛma mpakyɛ me da ase mesome da wase abusanfo numbers me no edi akira obo yeye mentumi ne di mentumi nafo no asɛm hawadwene papa mesrew nkodi ho awu bomodna afresa number no yɛda mase yɛ kɔso aka mo sɛ Dr. Mensa Herbal Clinic ono ane Dr. Wonder no Dr. Wonder no ne Dr. Mensa no woyɛ wonders in herbs wode bibidu di dwuma wanwaso bia ano odin wo sɛ dwuma na se ketua bi wo sase ketua bi na senti a wayirem afa enkuro be sɛ edu so no a kyerɛ sɛ okuraduru enam adura enam pa sa wo yare na akosia adura enam a na wanya wa hotɔ fom na wo kosia adura enam de a wo so yade ni ni aduru never enka bi da sɛ yade ni aduru na ayɛ enka bi da abusiafo ye kai wo sɛ Dr. Mensa wo ho da bia yare ne de mesibe bubodi na channel pakora na meda so bubodi na bibia fɛ ne yade ni pedue ne mu no ye firu ne yeso wo yare nko ade a bomodena na kɔ Dr. Mensa ho na obohunu sɛ onyankopɔn ne tumi wo ho pa kotwi kumase kotwi ne wo ne Guinness depo ne di hwɛ ne mu kotwi wo tra kro no signboard no a ko nim kakra bi wo nsa benkum so na nkwantane da Guinness depo no ewo nifa so de kyerɛ boase no wo si ho abisa wo bia nkwantane so wo won kran so enkran o man da fam abrosa no Medina Zongo Jansen hwa wo ho kasoa wone nsane senior high na di hwɛ ne mu afi kofodua so Old Slaughter House ajaje na fie hwa takrade wone secondary college seko na di hwɛ ne mu takwa wone Dr. Forson na di hwɛ ne mu akon hwa ana fe sunwa so Old Slaughter House Tata restaurant hwa and wo safi adwuna se May market hwa wone adum costo na sanso na dunko no fe wone Solar FM na edi hwani mu go so New Lorry Station hwa number no 0245 958768 0245 958768 and 0271 173 551 awusafo ni awo bana trase enti yantwentwen na asekora mama yankɔ ne tentem na yankeje ngum wa abaya mu akwaba ja nana ade sai ami ado me hoye yo pa cho de sai bibi ntimi mo medin oba highway bibi ntino okay Asem Mmpe do na abaya ana we de anyumle de boko na me ko school na me share blantie bi asa na me waje HS2 abranti ne shia wa na wona wisia no me na me share no on na share me on e share ya ma na say me fa be ma bi nam se da bi kasa be ma bi fa me nti ye di mu ana nyin se ko bae ana nyin se ko bae no na me se sa de school ni minyai metoa so na matwero na metoa so nti ya no sa toa so na menyam nam de twero BC yo ti mi wie ye no na Sompa 93.1. Okay. Abusuafo asem no afoforo abaya no. Nanso obeyini nyina one by one dey am because ma de omo kai asempa o say wo ha no bisa say o kai first exam ba onche. So the view men kai na spirit no. Spirit want to obey the one who see kasa office obedru ha no. Mama kuma ntoyem na ayi kuma Hana the spirit na ba ha. Me chese so ba ye no office ne ha no. Sofo so
spirit no will be home. I was suffering. Ojo onye ma kan bi ama. Ewo ho. Ojo the miniano. Ma fefe boko ne kase. Why? I ma be shame ba na o ma. That wow. Ana kra was wo free hum mo da so ha no. And now I can't no cross wo free hum. Enti no wo ho na mu. Ya be tra program ti da ma free hum. Ojo me promote you. Dem pe bia me ti ma. Okay. Abaya I am traso. See na nampa cho me tro wie no. Anche na me wo ye. 93.1. Ti me wo akra na me didi mu ana maame ne se obeto akra ne din. Me hwe maame n'anim a. Maame ho boy ne maame. Boy ne maame. Yo. Me hwe maame n'anim a maame na ama. Ti me so me no fo be hono paapae. Nti na ama awo no kra se bi na afono me because akra no kra be no fo na eden. You see yire me asana akra na no. Nti me maame na suso mi mo a ni nyina boy ne so no ne bla to ka ama na owisu ode ye adwuma o frene ne so omre wuska o se me ba na ade achi na edi 2 weeks nyame anim ne maame ne de ye bi maame ne de ya ade maame ne de o frene na maame na ba nti na maame ne de agina ema ne ba no nti me didi mo na nyinse foforo sa ko baaye the same boy be mana ti eto so mienu ana me na nam say me wo first one na wa metu badina foforo sa ba ne de na me nkope me dan a me wo me ma no omo adwa nti meti ase na ye no kura so se wo se omo pamo me ma me no aye dey wo frɛ na wo ma no ye dey no otimi san da wo na tew and privacy. Okay, twaso nti me na mo pamo na me frɛ be ma de tu nanim no ma me sisa ade a ne dan da ho sise ni nyina so iskasem me be wu nyina so be iskasem tinie me mla metena ehonom no na me wu wie na asem bia wo ho a yakoka na me kwotena timetiwa na wai be 2 weeks time na nyinse na ekwana nima be nyinse na ekobe 7 months Sompa 93.1. me bleed say 2 weeks ana me de call hospital nti me kwa na me ka kire nurse ni se enye ya nkomunyi na me honya den entome ena omo se akra ne de enye hwe nti Sunday bi me wo fie na still na me bleed sa na me frɛ be ma ne se o me fa me nko hospital na o se wo horo kan nti wo ba nti me ame hwa me dada em ho no na me ho kire me na ma se ne si me nsɔre na me nware na on fa me nko me redwae na akra no epie no e be ma serious no onwi no opie efri me masse bai to akra no pie bai no na me tie mu frɛ masen na ma me nua bi so te ben ye na masen ko frɛ me ma me no e bai na omo se de aye na nurse fo so han dan ofie omu nyina so na ye Sunday nti obi akwa asori nti obi ani ho ti e frɛ nurse ni ba ko no se de we ni tie no ye mfa nko no ka se ofiri asonde ma ba enye eyi nti ye de koi nti ye ko fa aka ba ka metina mu no kra mo peja akoda no nyina de nyuna fa na fruma no enti na obi aso ntimi enye nti ye de enwura no fa no ho na ye de ne koi na America code no fruma no da so wo serious nti ye de ko hospital no na metina aka ni ma taxi na mu na car na ese ye na almost back ya nyi so ene omu pia ko di kwan ho ana car na je so ti car na je so no ena me ko nti me ko ye na almost doctor papa ti nurse fo ni nyina akwa yi nti na aka nurse fo tu pe na omo ho ena me ko da ho iduru on ma me ba na omo te wa omu ti boma ode fon kire no na omo sere bet me koda honom na o behwe me na oba ne sei o man nfa no kwata chiman man nhwe me na case ne nye nkura case a e wo so woje to a na bibi ye me a
obema bema ne ho akyere no ka asa na bema ne so obehwe me blan so na minimum no so obehwe me nti oya na o se awode ne so ate nti atam de na akora na ye mbre udin bedu tachima enyi ti awode ne so ate nti saade ade ate aka mjite ekotachima no makoye nti hokura ni enya ka na boy na damfo otwika ena passengers kra o ka anim na oton seat no emaaye ska no kra koduri kra boy na anyi ska no timidamiti damasene na aso ne yekoye yedu tachima henso ena ka no enwisi afrika anim ba ena boy ne say maame ka no ka me tia so a ejabe to ka anim ka no so nya media ese susu problem na on so me ka se mi dila asembesi nti saade a me pe taxi amam na wo de akọ na boy ni gina nti passengers kra na omuwom na omo de hwenye omo de won fo omo say ye na ope car no ama ye na miti da mas na so pe taxi mai ye ko ye so na ye Sunday ni nti no obi enu nti me da hono ma na me hu se nurse ni bi young boy no opie obeto se me da hono no no se to aje me for the hwe mu no se nti wei na odi aduru hanum sei na me simpa chan eno ode ade twa me ho odi nsu asi me so o se ma 30 minutes bi me la obeba ba hwe me na ma so oto na bibi pim ne se on soromra oba ya ode ade hye ne se obeyi ade ketua bi no se okwohia soro na mseme nkwa soro ogina ohwe me din no se nyame dowo na watimi di we free quantity we aba no bi kura Pentecost ni bi kura ba o carton so kura owi no watimi di we aba ha no nyame do nti asama nurse ni ne kan so no kura onye adwuma wo sa ward ho onim de ye so a obewura ho no ma obeto me nti ade achen doctor panyini baaye ana obehwehweye oji me no hwe manos satam so kinge so ono so na mhye net kai se doctor wan ka make operation room tine ehye me ana wo say ye operation na mse dabi ya anyem operation doctor panyini ne se on ti ase se case we manko operation room nti disem kofe nipa na ohwe me no eba ti ofre bla ne ma ne hold on fire ade ketekete be ne free wo ho ba ya na awode na etike mu obeyi ye no osena nka o say operation room na nka oyesa ade no okay nti onji ni say sa edem ha no oye no to mo da ho ni nyina say aha na bla ne be ye no ma mo ko pe Holy Family asem na meke omuko pe doctor ne bai ema obeyi adanse ese heya na ohwe me na doctor ni jira panyini ni jira ohwe me din no awusu niti ena okoye nam didim ne yade yi mi ti yi mi a me ba no me bedru tachima ekwam ho me refi kuro ndin kakra ena e ka ne sa benya accident ena Master no crade ne sre me de ma no ne paye ana me de ebo me ho ntina boy no ena ahofo so ya droba fo nto ba ko dro no ada na wusu ana na wani ma ho ya asa na ma to mum na misim baby ma ko tena people bi so na misu odi na me hwe wo mo no se so le besi na so wo hene de akora na wa wo no ono de wa anyeye no wawu panyini ni de wo ho panyini na minim de complications ba ho ono de oye mre won kinke so nti omu ja na ho to onde de na on kame ho hey it's one a boy na se so le besi na boy no e fa me no obesi me to osi me e baaye no ene na emu enhia ma me ne de anemu odin Maseno ya min shira no me hia na boy ni kire mi bi papa o fio masene na hwa ase na wonim bibio se nyame so na yi kire no okwa afuo ma no akoto aduane oto awia de to anopa
no wa mami sika se bia na me kon do bibi na makoto ko pem se obeba nti ma me ne de ka se me yini bonia ya na ma blenya me nti me bedru fie ho no me hwa asetena boy ne me de te ho no na ana me se da bi emwa me ti me hwa di no mu be ya akiri yo mu frɛ nyame ti no mu be ya akiri wia ana maame no FA kan mu frɛ nyame maame ne frɛ nyame boy ne de no on frɛ boy ne frɛ bi no on frɛ better so why young boy ni ti no on frɛ ehia no ti na America no ti eso America ni maame ne frɛ nyame boy ne de na ya wam nti maame no bedru isa no na maame ne de eboa me saa na mete ho timitifi ana mo se o mbe ye chiriwia na enye ho ade saa hala me so na mpese me ko bet na me fe se me ka che maame ne se me ko no me yi ni boni aye me maame so ka so obefam na maame ne se obeso o hwe me ma me ho esan wie ansa na wabefa me nti oga so obeye no a chiriwia no ena misi cross wo mitirim so obi ye chiriwia so de ontimi ntena ne nchen ena ene me twe me ne ma ba ko mienu miensa kakra na maame ne cross me meda ne nchen na nka mu wie chiriwia na mse da bi me ko no mu wie a masaba ti a chiriwia ni mu no ena nkate mu no bai ti bi nuwa bi ko tachiman ko tone ata na me ho atomi akara we kotone ye no na me nyes na mote ben tachima yana ye won kinkesu na ukotachima koton kate mu no asan ba ne no akone ye do so ma ya bebre nti na nya me nko a ye koba da bia enti me no akọ ye no ana maame no me no ankate no kotachima ye no na me nyes kakakra na me sadam so me maame ya na ahwe me ya ana mde to maame no se menyeska se su school no mento aso bi enti scanner menya no ana se me fa nkoto machine ana se boy ne beto machine na me di scanner ko tu mitrinsa ni mienu no on fra na fantu nanim na de ode be boa me no on fa moa me sadam so na boy ni twika ne bla na atoka na ma no a wotwi me ma be frɛ boy ne betena ase boy na ntimi anya no sai bi ama mate ana ase meye ana menye ana me ma me se bi a mete anti na bi a wo fere se untimi nkan manim tin ye kodwene ho na wamba da ene se mete enti metena ho na me hwedi na se da bi se me se ka se me tena ha me ma be doso e wa abla so a me mo bla bia wa asase we so na sabre nya na boy ne san no wo ho ana me ni nya ye akoda se ana ma akura ni nti no wa ankoda ho a o ma akura ni sika okay ti na akoda ho na hu san hwe ama be do so ti metena ase dino na mse da bi se metena ha ebeye ehi nti saade ane me ba mi sister wo kumase na me frɛ mi sister ka kire no na o si yo memla ana mba nti me ba ye nyina na boy ne ba ha nti ono boy na adwen ne se enka ono okota chima tukumase nti nka fanse bi anka sa ame nka ba kumase okota chima na nka wa fa me eko ti ahomache nka o se ba kumase a nka wa sa fa me de maba okohwawe enti oba na me hwe ni din enti me oba de na mka kire ne sei saade a ene o me handan o kumase a ni enti na me nsu adwuma no ono so kwa na adwuma na so be ba wa ba o ma so de ane fa akura no emetu school mu ha ni nyina ye koba ya behia me kan na boy ne sei ono ni dan na abetwe ska be han kumase dan ana me se ne ya eja so de nya de se mesa akomachi akotena machi bi nti ene efri na ekoro no me no contract ne esan ye no egu mo
nti akora no na da asebere usole a hwa akora no nti meka asa no ho ahinti efiri sa meka re de akora wa na adwen sei eda a ope no ena obema akora ni ska nti se me fro wa me ka kire wa me de na wa me apeten sidibi akora no ma me nchen wa apeten sidibi akoma no maame ne de contract no wansan bi maame ne wansan bi so na age contract no ese wo didi ho timi so me hwede na se da bia bema wo so ye adwuma de me timi ntena asem we ho ema tama wo ma benya kakra no no ri akoma akora na wo so nam ho a wutwika wo ye adwuma me ntimi nhwe maame ne kora de wanya bi ama wo nifo wan hwe na banso wan hwe wo fa banso yo nti ese na me baaya bema no ese akora no ko school o si akora no wa monte anu wa mani 2 cedi akora no so totofia no so acha ama akora 2 cedi no on fama maame bi so man best ka so on ko school ko ne o de ato nsuo nko na nsuo no wa acha ma na mfefo no wonu wi afa rubber no ma no on fan tutu ti won ko de ma no wa chinchima no pau sika de kwa makora ko skuro ba to duane ni o de bori atuo ti ese na ba bia wabu me ne mba ne kwase akodura ntuma kwa de meka che ma me se bedina wanto no meje ansana me frasa asiso ne mom se se ne de akora ne de be ma ne twini mutan a obehwe no ti na me de bedan won ya da wase abusan for asem be to ye nim no munim say de asem no ye to ha ansa na be ma no onso organgari apa chese hide and seek pai ha na mincha wano o fa ha no afa ha iron gate odru ho no mo de ka dru ha o hese mete wansa ene watwam oteteme otimi suma metini ma ne bebusa se mete wo omuga se ne wa ma ene odru anu ayi ne nsa no wache na mete ho de a la ona ekro no yo abrantie ni ye siesie sa to da bia ye de number foforo bi kura friend na mpacha obi person na okasa ayi ye na ama ye yusu another kantan cross fidie bi ya ne de ebechi ni kuya abajafo ema wo weak point bi pa sa akwada ninti ofinya goro ai ekofun ba ofin yida fefie ne manyina na ofin ya fefie ne man na akwada ninti na we de bibi kasa kire abaye ne conscience eno hu se be me baby a drag me no se wona nwuram na abayira wo hunu aha na wa na ya na chinye bi e wo afem se o me fa ha me si ha o say o for baby na oba no na twempra na wo ware no obebu kwase na obeja wo akwa wo obi a wo intelligent a hu yo that's it o ya na hu ne sa o se nyankopon ma e box eso de yadwuma abajafo yemfa kwan we so enanoma ya no mo wo nkwa mrante mo ye stobon no omo de ya no mo ye o na mrante no na ya na omo hadwen Sompa 3.1 school time na obeme woto manchere wo bayi ya na ya tabrim kwara se wo hwe suku se e basa wo ya na adwini bi da atirimu de wa adwini ayi abrante ne nua ba ko nyinsan ne ye ka ho asem obata ankore na odne sa e twetwere ankore na ho na ne wo fa no se na kwasi ba bia wadure wunso aw de asem ba ne ye ka wo ma meka bi wo nua ba ya asem abato wo ka sa ya asem keto wo se o fa no de asem ba na mo ka mo yo so ka me yesi adwini bi da mitiri 3.1
ya na eduru stage bi a ema no adwiri bi ya na wontiri mu saa o ya na chakadum no a no di akiri chakadum no a de ne kwa de yi oba yi bema so video no so ko no awo a okọ wono wonim se woni kapre ono so gya no aka nkyene wakon na ti ko se peta no both side yo na se no de wote wo hwedi nyame beye wo meboa wudi dwa kakrakra Sompa 93.1 ana wasa ewurem ti adaka house minini dae no mfa sa chakaka se akora no ko be 5 years be 5 years akora nya be 5 years ba minyangu nachi be so ba unachi die nya be pa njiroi na da ho pre njiroi da so e bold be bold akwa do ade marone si be bold yo abusafo wasi nyame pa obesan wulachi Indonesia o ya da kwa na woti aja da kwa fi ana aja ware fi na de wonti mi ya no ya no onya no se omo yo kata sama ada de o ba to bunu a o ba to bunu o yiri mi no o girlfriend ne yiri mi no o sa o girlfriend mi no o an say but on the girlfriends no be o motete na so a kire mi o ni be o motete wa kire mi ejo wa sana ejo ara be ma ka kire ejo ara be ti bi akokire je bo mun je o mun ga ja o abuja for mama Sompa 93.1 yanko dijwa kakramra amu yanko dijwa kakramra Obakus wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno aya tumi anka o ye bono oba ese chechina wa konfanko asem mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa ena madam fo won kan kire me se na de we dia ya asem ketu e ene na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese o ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu mu ya ne ye simple kra adrobi was cement herbal shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo no wo pa mema dure fra na gan bi ata ebi was asokore mampon cement herbal shop ene mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Apidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfiedu nwotwe entumi numbi Aji mafuya meya yese hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekiki me emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture nompemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina power specialist herbal hospital. Koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansan wade omu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP road. Wasi power bus stop wo ho a. Kumase or Feyase, wani Josbro, filling station de hwe num. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayarisa fian kasa. Usafo mama yanko nen ten Semens Herbal Clinic asokoma pon ko hwade mesrewa wo yarefo bi wasore ba bi unua bi yare sonensa twitwi oyarefo bia ba bi obenya aduane yade be kono ya na yesem bia ba ya na bonsam daada no besraw pushi no fano ko Semens Herbal Clinic ewo asokore mampon one asokore mampon ura bank na edi hwani mu na we de me fa kwanya so na memo na asokore mampon hina ba so apart from G no anase kumasi kurudue mu no asokore mampon hina kwa na de lift
Accra lift ɛwɔ Canada ɛde abɛhyɛ asukɔman po wura bank aburusɛ no sɛ wɔ kɔ a lift na de kɔ na ɔde wɔ kɔ si mene na ka ho asɛm no wobɛtumi akɔbɔ fra baba na sɛ mene na kɔ asukɔman po wura bank ɛduru ha bɛsɛ bɛkɔforo steps no ɔsɛ wo blabla ɛde wura daketɔ no mia ha ei nana why are you? Oh, yes. The whole as come on, and a real bank left you woman. Real bank be anyone left you mobile. Oh, Ghana. I had the power. I'm saying, no, neighbor, then $65,000. $65,000. Yes, Kaketwa. And Sana, what they buy, no more best share any other, I don't know. Okay. Where the ebitwem ascoman po wura bank hono opposite wa na Cements Herbal Clinic owo na no kwasem ne de dika akwa awokobo ani akohoma wokohwe niam pa kohwe lab machines scan machines ya odifo Samuel okra de begu hokra san ye bie clinic ya no enya sem ketwa ya de biara if you with sukusi na si twan hey ahodia yes just a wanko just a what do we had to fear the abosma control na near that mu ade yes odi gina na nchai e do we had to fear dia yesu kura ba no wura fiem say me say ade just how de ko enti abusuafo ne aye kan say mama yenko Cements Herbal Clinic mama matmas and the store wo hello fm chire ho was Mmrantiehene maku hunu ade pa was Cements Herbal Clinic wo say mo ke kan de mo kan kwa de ya ne so ho na agan na nyeso ne enye easy say dro no say be ma wu na nkyere ya say abaya na asre na gan obodi na obi ba bi asri ya sabema wo wu na se eni be 3 hours ya o mara ganyan ho be sore mo wi obesan wudie agan enyagodo anwumre no na wo buku bi ba no nsia kobono no nsum ho kai wa se sengad ni busu ni bibia agro ne form in 15 to 20 minutes time no na huri ha ja a man na to agan a man di adanse oh na ni aja mo ne nye ye dia di bo na ma ho sere ye sanete nye ono nko aso na esere nipa mienu na esere na ba ko na mo pointy fingers okay Mr. Yeah, call Cements Herbal Clinic. Herbal shop no wadi mu hon me hon na gan no. Yeah. Oba bemba no medro na ne ho ye din a eye ma na gimu ani gie no. Me das. Anti say o te ase no osra. Na so osria. Na me so me sra. Na say nye easy. Faso. Me das. I was for adrone deeper Cements Vital Herbal Mixture na ne mrane ne agan enye so ne enye easy ko hwe bia kira kwa amoni mu ase bema na je 3 points ofosu ale ne ka agan a was too much sir bema nyesa abusia for sir number is 0240 61 6061 0240 61 6061 agambo na sofo nyina esere benti ase ba wiase na ni age papa o ba wiase Kristo mu ba wiase okay abusafo mame kwadu na wote pankro no na wudi dwa wo pankro no dwem ho mame
wase ni mpɔ paa wo kunu opanyina je baafo wa film wabɛse nyasa hwɛ badwafo na yio Asem Mmpe Nipa abadwafo no waba bɛse ayi ne bɛma maame yɛbo a akɔgyina mayɛ maame yɛbo akɔgyina mayɛ anti maame yɛbo a wɔkyena akɔgyina mayɛ dɛma wɔkyena dɛma bɛhuri papa na ne kunu no so de sɛ ma no yɛakɔ Richard J. Mr. Richard J. Also yɛ ma yɛakɔ paa sɛ munya Sompa TV wɔ hɔ a na mo hwɛ a na good ɛne na yɛ ma mo yɛakɔ bɛma oba na yɛ ma bibi nsa kyire kura yɛ de sɛ because unya yie ne bɔ nsa kyire a umma receipt bia umma jollof akokɔ nam ka ho abusua panyin ni mu bia ni mu je na na de ahyɛ ho kunya okay ababa we yɛse biribi wɔde ahomete kohu bɛma yɛ ni so paa ma na na disi ohu bɛma na ni so efisɛ bɛma so yɛ stubborn saa awura na ase biribi duru ya wo ba na da na nka wan sɔre kora na nka apɛ so nyanya ne ya na me no funi nti na oda na onsole ya na mepe na opɛ se onsole obe no na aye o hawo na wo frɛ bɛma so a sa o se meba sa na asesa wo ma de ame meba ho na oba na obese o kwa no gyina hene the car be say station na obese front na obi ka kire me ko enu osi ho na se wo be that am so na me bibi pleasure minti am de home pleasure hwi na ni so kama na yefe de she na ho no asi 3 points Obebia se be ma jeje wo sa wunya na yi na ni so papa be ya na yi na ni so akase mienu because so na adwene mu asia na adwene mu ay clear sanity yes sir na pia so no me ya adwene me no ya adwene obaye koduru waju ayese na oye adwuma be obenya sa ni ade na ni so no dia odi bo hye wonsem kaka odi esin na damboja azofu na acha wonesa na no mensa kankra bi ye be ko atini yese institution bi omo LCC man me masem na obabe na asem ko se ndi kunu hara ama man ba ko omo kan institution ho no waje be ma no waje be ma na firo ba na nsem ana odi for baby so je ababa wo bi kunu saa was it okay makama not oba we ne dia na da public into betimi aka dosu fo ni bia da public o call online krampo da ho dosu staff and was not you be a husband that one ne ba o de oba na picture kra beto so o de bibia beto nti we say the way no nya o de ne kunu call se ne kunu wanye ne yie ne mma ne ade o mo we frɛ be man na oba no dosu ni ba ne hunu be man se de usi gina so se ade e fili na obo na man ye na mpacho ne fa number ma me ya me frɛ na kama send this kind of crab go ayi so ne ade na na mpacho ne de manya kwa mananka bia wo kodwuma na be fa ha na waji skana kwa ne ade pata wo te hene so meti TUC so de oni mi say ka se ubeti ho na je say popular you pacho nanka fa hene sa ka wait me at me kro me ya late you drai na kugu oja na waka ntina so nya awe na omo ho a nti ababa o na realize ade me de masama ba yana we cry ya funny sentema da hase no mo se divine na afenu Dopsu officer atema snatches complainant's husband sending nudes to the man
Okay. Ane wanya boso dia kanka ko kakra na menkyira ase emre twi. Ayo. Wadaroma ose divine na afenu. Dofsu officer Atema snatches complainant's husband. Court sending news to the man. Abusan for small quantity nese mama bi e friend na afenu ya wo ye adwuma wo Dofsu Tema. Wa yire mama bi dan kran agi ni kunu afri ne nsem. Bra wo de asem ko ja won se ni kunu no otete no. E bi to aso. I don't know yet. Headlines. Controversy has hit Divine Nawalenyo Afenu, a senior police officer at Tema Katamanso in the Greater Accra region. Okay. And signal basa yentwe no so. Na kan e be kira se abaye twi kase mu. Oh, but nyina mo no katachaw. Enti na mete he mawale. Me do me kunu pa mo no te awaware. So for te he wawale. Oh, David. Ma na omutie na ya na omo frame me pa mo no number me pewe number no. Omo frame ya no maka chom so ye be ma wale phone tin ya omo nhwom so won de oba be ka cha me so omo no ho ye ne fepa nko opani kunu. Oh. What do you see? Oh, what do you see? Eti me ka kire ne say. Omo. Oh, ampanana. Wow. Oh, me ka no crash wa say me boa. Me obia. Na obi nkabi. Awo de a mo de number so ka so ya sofo ntin na no. O se won nya sofo. Me de so obi nkabi. O se wo hu ofin ho free. Me che so obi nkabi. Obi frɛ sɛ ɔpɛ sofo number na ɔyare but na wa me hu sɛ ɔnya sofo ntin me so ma mo frɛ. O se na nko o on ka se. Se na nko. Ana o ka se. O se na no free hunhun mu. Na no wa free. David na o ka se. Ana nya wa na ka. David o yo bank ka se. No ka se. No ka se. Yes show yi suwa. Sana me catch me sofo say. Oh David we say enye fair. E ko bi David na me yes sofo ba show we enye sofo sem. And you show you so ya o ba wonya sofo. Afa de wo ka. Na me ka sa sem o. Na yes sofo. No. Uye unim sem yes sofo no is that. Oh. We dem about. Oh yes enye fair. One red draw. So wonya sofo program so nti mo mo frɛ me ya mo say mo pɛ number no me so wonya sofo e wo program you so. Me we draw ma say me obi kura from number man. Me kura me nya ma de say me de number from obia. But so the make see ni say obi pese obi siesie na asem a enkoto ho ntwene baabi. Me enkoto ho ntwene baabi bra so ame. Shell filling station in Chemwa Sompa wa hase num. Asem Mmpe Nipa. Asem Mmpe Nipa dwumadi no so. Ade a ye bejo ofaso ne asiesie wa asem so ma ma na ye tena hase nya wa na hase wa firi hunhum. Na me kire se program we no. Enye so fusam se bia. Na nye program ya so na hase obaje de bodamfo bia hwe no. Na ba sa no. Sabra wo kan na ho so na say program we no ya ma say best of sem me ba ye no me take say yes of sem a na mo ma take say yes sa ana e ko bie na o mu chese ye ba program we so a me ye yes of sem. Okay na me ko ka o ya o say o yes of wo na we no kan no ogu adwuma no it's not fair. Me yes of frame ko do wa so dan we will be board me adwuma ma ma me bo a wo de nka sakura na asem we betena so wo me kura no na ni kwa sen kende kura no nka asem wo ka pifra no ene bia nka ye be start no na nka wa ka che se bia fi na ekọ no panifo ne akasa edi bia sei but the wo ka dey se bufu bi kwado jai okay mo pesa mo ko so masa jaja o hwan e ko ade amamfo me ka pe ma to me hona amamfo ma sorry kwajo na san na ba Abraham to me amamfo ma sorry kwajo Sunday ba wo na se mesna oh me pesa jai kwajo yes ye show ye program one ye sorry ni ye program ye kasa so ma wa kasa wo ti ya betake Dabi kwajo na kasa na se mama ya nyame ada wo yes kwajo me se to fusam no abaya information say o pese anya de na emo wo pacho akra no ko school nti ne papa study se wo hwe no eno na me hwehwe
Enye na na asede papa. Papa no say wada so kaka no. Kaka na ni 3 days kra nyina wo kumase ya. Ebe tetei. Na madam for no me ba ya no ka kire me so o kwani. Wogidi se wona na anto asetena no so nti no waya. No ntia. Enti wona ne beto aso. Dabi. No ntia. Okay, wa hunu se ebia woni abranti bi aye yi won se etore bi na wuyi ne sa na wo hunu bibia de nha no wo hunu bibia na ha no wa monitor wana Ivi kro hu kra ebe ha no no ntia me ne na anto aso bi mu wa boss bo bi se woni man tena si woni man tena hoi nya na wasa ko be ma foforo ne nkasa yem ne kire se enu ntia ne nkasa yem je se minini ni ho biem no o je man na adwe ne se nko de me be obe fa me de ba no wa hwa akora na ateka okay anti de me ya nto so ahwe ne ba me pa so na bibia ha no e wo be ma foforo na te wono ho ana o dabi me kura mpo be 1 year ni kura no minim ne number ese bia wo fro obi na bia na me se be ma foforo one no e date no be ma no wa hunu ohun ne da ohun no me fa so wani na nhia da sesei me na me kire be ma no akọ kire ne se ye kurom ho wo kire o de be ma foforo ya ko kurom ho bibo okay bibo abusafo sa na beba bibo sa na beba gata jojo na ko de wada ebusafo na ha de se machines ya ba ye okay pato production team no guso a frefre CBN sabaka na sanka no ntino omo de kan say ye no kure dia sha ye lawyers na say see nya the other side of the story en ka say am pa dia ye na said ye de bet ma straight kan say be ma no baby atonfo bo no oba so oba fia no ache ye na be ma no so sabe say wo boku si na se wo bia e de ko e de etu mani pe go ni pa wasam na ye kan katacho ekwan bi so no ye be se ye Ghana ha ne hwe no ma bi akora na ekwan akora ne fa so wuye no begidi se ye doctors ne ye hospitals ekono ya ye nye nipa ho adaje kakra because e bi akora na ekwan fa so wuye no sanka ho keka ne ko so e bi enka akora ne trance e wo kwan bi so the way wo si kan nsem fa me ko ha we say ko ye ntimi hwe asem we wo mo e bi si yentam ho I don't want to mention names what say bra akwara no mu yi no den ko to dustbin mo se wo no ekwa duru bra oba no efiri ho nyina na dustbin no e wo so so ya on check ye na check nke sabre no de ko to ma adwe ba so ntem a be sabre no wa ye mere ya na ye ni adaje on se katacho ye nwan mo abrochi se de bia meka omo kasa omo se wo yare na se du hospital wa de on be on wo yare no itimi kopre because abrochi nurse be say yes what can I do for you aso so baka say adey ye furu bi anya ye bia wo boa enti hadwen na de tosu mienu America abranche ne maame no ekwan bi so ayad na ekwan bi so wa hye ne ba ne kutupa e wa kwan bi so ono ye ono wa na make say on say katacho yete ko fa ya semba wana ye debia yete ye kase se o maame wa nhwe wo ba ye nche no dabi wan hwe wo fa se ya nche wan hwe na na eti se eye kire bia abranche ya wasensin a ye hwe na ye huni on na se nkeche no but maame ne maane ba ne timu ye ne de maanye kura be maame be ye na ho no obi be ka se maame ne ya de na kwa bi so no on se ensoso sa na obey sa ne maame ba be mai sa ko se wa na obey asem kwa de ho ne me pese meko because they were pen ho ne wanya e wo kwa bi so hwe katacho asem ode bia meka me so yo ba edu mre bia ye se ma sebe e ma adwi so hwe nya oba bia na adwi so wo e wo kwa bi so wona woda wujam ana ni mekwa ye fa so hyehyem wo kura no tama no oba be mai wuye onofo me kura mo wasa na onofo papa so no mo de nofo ne makwala no me ntase nofo problem mo a wa no manje
enye se onofo na sa je wo kasa akra no onofo papa na so sa akra na no ma ye de ma na wusu akra na se nofo se problem ba ma de mu ni se ye mfa ma akra awa kwan bi so kata chaw me de ma se mba wie na mre ni ntino akaba hu no kase ho but say no so nofo na things that papa no disease abem na nye contaminated na say okay shey yo anti anu ni ekuro nti na mimi suro se obenom okay nti na man shey mo a ma men ka sembi nkyerɛw me ka chwo na maka che ye nuanom a de bia te fidie so aye ka nuanom ma no me be ma na me kasa no hwɛ edu mre bia mo me mfa ne kura wo ba ye be ka ne kura kyerɛ mo eye gu so aba be ma obesi so anka ohye wo ma wo kwan bi so edu mre bia wan na wo ba ko hwɛ ne yi a wo de wo fa mu ye busa wa ye kura ne nim se ba ko ya na wo beka Osama wano so a na osanye me ache akwa osa ka se wan hwe yi a wan hwe obesa no wa wo bebi ampa so sa box na unya ye ne sa box na sesa nka unya ne ntem ba ma bu ane ne nwumie no ba ko ya accident ina aba accident ni me ba ye ne mu se e de na unya firim e wa kwa be so ye ne ya na sabe preduasa enama ye hwe ye de se che mame edum na bia mo nwisu madwen kakra be me wa sinsin yanko no bonasum wo ye se wo pene ni ade ade eye won kasa no won malo wo ma no ekwa bi so enko ye be ma wa fa na sebe preduasa ni maame na wo ne wo ye na brewa hwe sika bi odego maame no wa ya ade na ekwa bi so no wo ma ne ba no so timi ye ne de da bi o maame ne de na won panim guase no hu ne se asem de de nim guase be ba me bi aka na ba asem si ba oye nsanya na ne baba ma no ne obai eso se sha maame nim bere ne maame ne hu oh ma kata chaw baby anom koda no baby anom koda no kata chaw yo maame bi wo ho a enya hwe nya mehwew wo de ni kwadwo ye ho sa enti man ko ba se enti maame sabi ofo na ni antofom anwu se ka na wo bo ne ba na kofa bo wo bo no ni bai da so ne obai man obai chichaw enu ti na make se maame no wa ya de wo kwa bi so na kwa bi so no ono so na she ne ba ne kutuba because and now aja o ntimi nya adwuma okay ana ko ba sa enti mo mama ni na wo no ma bi ho me da se ena de wo waka na adwene no se enye enlightened to certain stage de wo kan bia akada choba e mani bi so mama ni da ho pa okay mate me da se pa me da se so for bremo man eti me da se asfa ye no asefem me ya se opapa betinasi on ya na mako school mako de madwum da wo kan wa se wo so oba wo ne da ne ade atia ana di wan ya ko nim date no on na da ma hia wo wadada wo nyan ono wawo wonyin se wa hwe wo wawo odi wani wo si masaso amena babak sana akoda da ho montem ana akoda akoda ye kan ye nipa na wonyin se won ankasa na sabi wonim kwa wan pa ahwada obi wo so ampeso wo ha ana oh ye besire ye nuama no some mistakes na ekoso no eno na me anya bom 1 bom 2 bom 3 a e bia ka obenya won fe pade a obema ko be wale wo no afi na akwada ko ye osi akwan ma wo because obema bi won mo be wale wa de wi wo hwe wo ba no enam se wanya papa hu donti no wonya ni je wona brebe obeya ba eku obetiete wa bema ni be ba no afi no wonya ni je bi ontimi ma oh enti se ko na wonya mistake ya manisa so ma me kan che wo se na ho fe na ye mistake me kwa me ho de ye me pa cha fa cha me ne wo sa je ni se ya no wo sa so fa no wo sa so de ko so tas ye enti ye besre ye nwa ma ne mo ba no wo de se mistake in the ba ya sa mistake me no e fa ma biu da wase e fa ma biu because Mmrantiehene no ma ba no o ma bo mu tirimpo ana fa so na me so me twa so na de me kan say doctor for no omunye omu enchiso bunyama yi sabe otifie wo pa adwuma obompa ye asire nyame mama adwuma ma connecting training my doctor my midwife wo konye adwuma ni wia afi phone ye record adwuma mu wo be ko ne wo BP 40 ho na wo awo no akwa na ba na esini to ho akakakra nana e very bad ye kan no so no modawru mamuntie o na de oni peguo no no na wo twa se ko ba ne sana se entima nya adwuma ya
na get say so we go ready so say ready am wo dwuma no ene say me da wase mama ye bo abrem Kada chompa chome da sina abaye nyam se ofa ne ho adwen so adwen si so no sa nkwahie no wa hia bi o debi ebi wa fa ja bi okura o ma kwan sa o ma kwan obebo enti me so me nkwa no obebo munyine nyina no obomu e fa wo ne ba bia wadru brebi nso so aye nyine ye die na kasa kire abribia no be hu sa wache watena se na the bible toofo enti sa na ema de nyame adom ne me papa da romenti no ye nhia sa na ema ne bi ye call ya na yakohia de obeso ye mu kama enti nyame ne ye da na se wo ho na keteche obema ye nua be beka ne se ba wa ba ha se no na abribia obi ba ha se no beka na asemasi abribia omode emema na ba mi hia be ma bi na mi hia but ye se omode na omode ba no ye beka na atu afofro nso so a wonom so e ba ne fo because se wo hwe ne ema ya ne mema na gudie na wo mu di na ya abro so ne enimu heye abrantie bi me kwoto ade wo shell ha se no omo mat na wa ha se no no abrantie ketua bi acha sa friend o ko school wa ko fa na girlfriend and wo de ne ko mu koda na damfo bi ho ade achi an wa gya ne kwan na wono na ba no wasa akọ na oye ko afra na damfo ni se o fie oni obi ibo pese o chia na nsa no one na ba na o kire nyambo mba beda ho nti mba beda ho na kire nyambo an wa gya ne kwan ama na ye small boy 18 years or 17 kura menya sure se wadu but akofa girlfriend or the ne oko school akra ne maame se oko school mu ne enso de ne koda na damfo fie ya ono ye day student ade ya chia wagya ne kwan no so ko ne boarding house maame hwe se wo kai story we ya Nigeria abema wanya 12 years ne ababawa wanya 12 years so ma ye wedding ama sa ankwada ne mi no with the aim say ya wedding ama wan sa no say obi a enyire koro hu say wo kunu ohun so wo yire enti o mane benkuma na ni fan ko bobra boni bia 12 years minim say Nigeria constitution no makwan dia o ma wedi won asa oba ne ka bibia set wana ba o ma ko ma anye parents no okay ese akura no kula ya sofo ase o evangelist ya na koko ne yi na ketechao ene ohwe ne ma ekoso na ewie ye bra na aso no na eya na yetu ye nua ma ne fododo na no se be ya da bia ye ka se ye hu akokọ be dia se bi wagya ne makọ akoma oni se wonye onni nachi ana se wode wo mu oni no na ono so akwaje na home kakra da bia no akokọ be dia na ne madi nachi ebe ma ne die se ebia ne se wo se wo ko school ya okofa anyin say but oyade ma memo na basonso na memfa akonya nso mo wono ma omutwere BC ya na omo afefro na omude kwotwere ni nyina na omo ayade aka ne de anke ye bechew aka ne say okotro from 4 exams no na onyema ye bechew na de ya liberalize say obetimi de akotwere na ba na kaka nso na ye ncho na momu no wankasa fe de ekorenti no untimi nya but niema ekwa animu ni ntine se de omutimi de ko na unyinsan ya afo nso otimi ba asode na de omukọ wie sa na asode no so na akora bia wosi so a na so ne se bia se wanhia ma asode fo a wosi woni matete enkola asode fo ho e na akora nso wosi so e dan ya akora bonesem no be na emom no eya na dodo na no kasa kire ni timi wo mu kasa kire na ma no dodo na no ma mefo no obi timi kasa makasa akire na wo mfinti no me de won kokko no okopema bia ne se okopem ye no so no wo maame ya na se obayi maame ya na oye dey osade beso ye no so na be ma no so maame na so na ekoto no so nti no enkwada ne ye nkrabon se mesra wofo no akwada bia ni wa ye wo no maako na obehia se obetie wo asem kronkro kase won tena se na watena se maako omo maka na ye wo enkwada ye se bodejo ya wo mu deja so ya akrokro ne nda ne na ne kakran na se o kase wo gya wo mu saa mo makwa ehie no mbekwa akohye nti no wo ma ya no mu gya wo mu ma na nkankan ne ma ya no
fi sɛ ɔbaa no so konyin sɛ bɛrima do betimi ato no sukuu so ɛma dodo na ba so ma kafie no ba bla bɔ na ayɛ basa but yɛ tete ma ye na sɛ yɛ kola ma ye ɛdo ma fa kwan pa so akyerɛkyerɛ mo bla pa daakye wɔn mɛ yɛ fapem ne yɛ bibia no egyina ma dodo na asonti no awofo na omuto mmafo kakra bi a yɛ sɛ ma ble enti magya no wɔnkɔ ɔkɔdo ɔkɔpem onya yade ana sɛ okohyia bibia yɛ wo awoso ɛna bɛba bɛda enti mesra awofo no wɔn mfa ɛkwankyɛn kakra ne tete yɛ pa kakra no mu nso enkola ne mu sɛ de bɛya wɔn so no wɔn ɔkyia wɔn bɛtena wɔn ɛde wɔn asikwam na nkwadaa no so wɔn ba no ɛyɛ tuufo no wɔnti a wɔkɔ anti agye enti yɛ sra wɔnom de abɛn no yɛ na ɛyɛ adusuadeɛ de ama binom sɛ tie minim sɛ wai maya ne bebree yɛ kasa dodoɔ na etie dodoɔ na ɛhwɛ television dodoɔ na wɔ Facebook yɛ wɔn mo ɛhwɛ Sompa 93.1 ɛna Sompa TV nso wɔ YouTube eti wɔn mo ntie na wɔn fɛ mu aba sɛ deɛ bɛyɛ asanfo nso wɔ ese no wɔn mo so nkɔyɛ biem na abranteɛ ne deɛ wɔdi akwadaa bɛ wiase no ɛwɔ sɛ wɔhwɛ ne nti no ɛnyɛ wadwe no wɔkasa ne nufu apaapaa no kɛtɛkyɛw ayɛ sɛ ɔbaa bi abɛdi adanseɛ sɛ ɔba obi wɔ hɔ a ne ba ne nom a na yɛ ne yɛn to ɔsɔ ɔmbɛso ɔbɛnom unufu ne hyehyɛ pa ne sɛ enkanka ne sɛ wutwa akwadaa nufu no unufu ne hyehyɛ na ade obi kula hokunu kula kawa na ɛsɛ fa bibi bɔ naso enti ababa wɔ naso twa okotwa abɛɛma no wodi twa sɛ unufu ya wɔ ya akwara no ma ne nom ɛna hyehyɛ ye na ɛyɛ ne ya enti akwara ne bɛnom kula mpo na wɔnye enti koma afɔsen na wanom a ebia nka ababa wɔ nufu kula mpo bɛsɛ ya na sɛ bɛyɛ kronti no abrante no wasa ɔbai hawa wɔ fam ne na tete nyina no wonfi no akwadaa ne bɛnom no fo no ohia aduane adiansa na nofo so no wanya wonfie ne na sɛ wasa anya ho wasa akɔfo ɔbaa foforo na obi nka sɛ mɛmfo ɔbaa foforo na mmom hwɛ no wanhwɛ na akwadaa no wɔse watete na ɔma ame aboa na akwadaa na nyini wɔkɔ sukuu nti no ɛkwan bi a wasa ablanteɛ no wɔfa so no nana ɛwɔ so wɔfa so no ɔhwɛ akwatakyima station de nyame yɛ adom a Monday na ade asa abante friend say abante kwa wa mo Padaro ma station masters na omo wo Tachimai Kumasi stations ni nyina me wo me enu bi numbers wa hasenum nti no me gidi ye se true omo no ye benya abrantie no na yamana ba hasenum na ye ne na tena se aka ekwan ye obefa so ahwe akora no wadaro ma no aye ne saade ama ye kete chompa chwa me dase nsome da wase ye ko power specialist about clinic power specialist about clinic hepatitis B wo wiase afana babia no mo famre no me de kwase ni bibi ndokon eto ase de onim sabene said ye de hepatitis B free Germany abba Ghana ha ama kwaso edru ya asare de onim say hepatitis B ya de no wa konka ono ko ani bibi ni a ya bo na baso wo Dubai e wo hepatitis B ya sa ho award no e wo ho enkratas me fa ho bia bribiduro e be kenka na fidie so ama obia atibi world changes award enya wono nko a nipa bi obo modern wo bibia mu wo wiase ano ye frɛ ne bo na baso wo Dubai na yare sam de obai ne bo na baso se hepatitis B ya san the whole world ono na title bet ne ekura no enya no nko a enyare wa aka ni nyina ya di bia ya jiji nipa da sani die hu te say kidney problem te say liver problem ne hepatitis no a also ya de ne hania te say bibiara e be free hon tetem just say one kwode no ne power specialist ba hospital ni power ko ho nyina di dance e kon say next week maame ba fidie so a ye be ma adansefo no bi abaso na mo hu asem a ye ka fe yiase Lake Road woni Jasbro filling station e di hwe ne mu was me call power akohwe mo yade Accra branch no wo kwabenya Pokuase ACP main road no so na sakra de so Anaji Estate woni Anaji MA primary school no ene di hwe ne mu na wo call power specialist herbal clinic herbal hospital na wa misa hebatin edu na kira kwai anto bia mawe ho a ene na wa nkokora nka doctor koso edu ya da wase pa wo nyara wa hodo a wa kagu fomo awurade tumi mu nti no ma be frɛ no 0244 544422 0244 544422 and afi
0555 797878 and your WhatsApp 0559 0555 0555 797878. Okay, abusiafo mama yenko ahoma no so ententem so na yenye afrefo so adwenkyere asebi enye nne se be ma no oba wo no wo hwe no ache eba ya che wo besi na ya ye bia abaya te dofsu abaya te social welfare chese ebia ententam de kana himfie yo obi abahoma no so na mama memfa no number is 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931. Okay. Hello. Yeah, hello, Mmrantiehene. Yes, sir, boss. So, Asem Bernard, make a success in Sompa. Okay. Oh, Bernard. Oh, yeah, dear pa. I'm no more a quiet in my fashion. I am not so that when I became about phone we are sorry. We are sorry. Phone no and nim why cry yinia Bernard Kafra why. I am funny or tossy. Hello. Hey, Ajekum Adams. Ajekum Adams, you. Oh, Match Watum. Me catch oh, Mmrantiehene. No fire boat more than SC. Coco, I know Jariro. Everybody, I don't think I kaka. Okay, you're going. Obia, Joso. Omono, Yazrin Warfare. Maje. I just crow from the Jaquasi and Guaraso Hall for the Nadio Niani. Vai. Maje. Boy, eu chica aí. Cano, yang kwa jimesi wai. Ano say a question easy cano. Aha. Ano de samman sa. Yeah. Yo. That's it. And obey the car copper ma mupi jatum 33 seater Benz libi. Hello. Yeah. Hello, Maya. Hello. Yeah. Bache. Yeah. Na mama Osafo antes anko tibetide. Anyere. Osafo. Kwan kasa DP mu. 3.1. Oh. E trying to sontem. Mana ka say? Pato haya. Oh. Hello. Hello. Yeah. Opa. Hello, Opa. Yeah, Kasa. Pacho. Memajo. Yeah, jo sopa. Pacho ya frame. Akwasia adifa. Black. Awe oba. Mbacha menyoba ba de ayu wakwala na kwa kusana dia mdene mdato dia kamede ho akosi ajewa kwade eke krei and do dia akosi ajewa kwade account din ho aka 21st clinic the Siatka expert. Okay, and then you have messages kakra. Okay. Young boy. Na the tiam frase de okano enwano kasa nyina yada wase ma na emum ya se obewo baba ta this no person ba kano ene de ya na ya hipa yada wase why so ana tempo why yada wase. Okay. Bye. Hello, Mmrantiehene. Yes, sir. Mama Majuma.
Ya jo so pa. Na ke we de pa cho. Ma show we ti u bru fi du me mfre unya woda. Ye. Nti me sro me nkwa mo de nka mama me la bia me nkwa me frank me nyamo. Mat tie no ba kasasa. Efre mi sro mo me kasa free bon sasa. Sasa himaya chiano pa. Oh, me na pa no nyenche kwa. Yo, yankwai. Mmrantie minu ya ba no onya adwene ntem se be ni nya da. Na be onya hweye na odi abeda mu gudie ye wogiri se bo ma bibia fa ne kwaso boko na sofo so mesene se onya abotira se na koma so le kakra onya abotira ye fidikesi so a empanifu a ehwe etie nya senketwa imesen se bibia ni ya won so fo onya abotira kakra ngaye mate me da se mate pa mesme da wase pa. Hello. Yeah. Good evening, Mante. Good evening. If I'm Daniel, because the fee is a man. Yo, Yanko. Also for the numbers of the character, the Majors also for someone who won't also for Moon Fisher. That's the pa. Or more about the cry. I only be see a yachina so was Adiano. That's it. Yo, Afe Mama Yanko. The ya church no mama boy Kelecho Sompa 93.1 mama fa hamano mbana watch ya chaye na the work I used to need ababa one na obi sane Stella no opese Abrantie ne ba na brabo mu ana onfa huhumu kredo ekoso no spiritual padlock opese obade ya yam so opese obo no huhuma fe so de huhumu kredo ebe cha me be ma no de na ma no wasa ba na brabo mu ane ni ba bebre hia o na so ade nyina watimi de ama na number ne de akire na ya wo de number ka hunti akire ma me so opede ya opese o cha me ne ma de ya na empacho enkosoro ma yam so no ana Abrantie Mr. Yana ha advert why I say yanko Augustine Jan no so say Finland, Sweden, Norway, Denmark and what Scandinavian countries no omunyina I see they are all pure white watching me can Finland munyina hweyen o mama utu katacho wo mo se wo document no Pedro wa Medina Cruz edin we say one so hwe Claire ewo Indiana Police Kumasitano so yo yada wase ewo ho Augustine Jan so na osade ababiem say Mmrantie somebody is here doing advert please okay say any partner we dey buy no so all advert no so ne dey na work and ha nya advert ewo ye ni so Dominic Paper Jesus wase wo hwe the freedom kwa ono fin yada wase Uncle Joe Fantin Newton wase me ma wadwo Mmrantiehene woni wabadwafo nyina na wo hwe na otie show no enjoy ewo Fantin Newton more fire ono so ne de ode ba ye no nana ba prosper was say ye nyina ye ma ye ni so de ye wo ye fa shata kwadwo filike e de no entwa to was say best news station enjoy you live from France for no yada mo ase pa mo so mo hwe de yo atanga de ye nim ni free da dem free contents me hu ya na me hu ye atanga was say wo hwe ye the free content ase was a fantastic show by all standard keep it up more fire no so den chia kese was say Owura Francis J CEO ya no wo bosom tree bank ono so e chia nti yada was say wo ho nyem say producer Asem na say yen fancy brand into yes mo de ba ya yentimi anka mo fa chenya me ya do free next week ko de ye promise mo say message bi ya mo de beba no ye bekan ansa na ya sorry e de free edwai so ya da munyina se me da panel members na se me da production team na se one of technicians of studio B hono no nana yaw ono ko na school fees wo ho idina oba no obi ayi machine no onso so ya da na se pa afi PK bema ya da wase ohene yere
da wase pa na ora bempa na yenchia no yo ora bempa wo USA Washington DC yo aha ye chia ne pa wo se won fa show yi ni agoro nyame adom okọ ya ache nti ono anya no office nti dwumadie bra bia wo ho bia ne duru ho na se de wo ye bia no wagyae de ye na eno abrante bi be kasaye wasende ne kakra se won fa ntonsuo nom nti no de ye twa na light no nti no so ye dana se nyame nshan ba bia wo yi free ye bia no on hye na ma ne fie wo mekom mechie ye chi ya mekom nche wanti ye dana se na ochina so ye bekọ eyi no nti ayi omo no ayenko menko ade sa mi nua ba ma me connect nyame ya adom opanyin eje wa tuwa na nanom nse edu nti ochina dem ma na ye nyina ye kwa akwa jama busuan no me ma ba ko wo pachi number 2 inu ama samre o YSD ni na on fa show ni agro ne ne ba Florence ne nana ma misika samre o mo hwe pa me che obibia okay ya di jumadi na siase ya da obia se mo a mo hwe ye mo a mo tie ye da mo nyina se yo ayi anu duro ho a ya de betu dwa ya da mo nyina ase ya ma mo tie nyankopon pa dwa na na mbo san te enka ya ma mo nyina bye bye